Malo mo ai lelei ho eki pia moha matapure o ko tali ki mautolu I he pongpong to sita koni ko no hiva o Novema o e wa whenua taha ki ho mo POLOKALAMA breakfast show au host foki POLOKALAMAni pia mei au kalani no osila hiva ko ia na mo toki mea mai ki ai ane nai ange ko e fesifohe ka te tau kolosi mai ki he kau hiva ko ia tuitu hei lala. Atia maki mautolu, ko e POLOKALAMA foko ia o e pongpongini, te tau kauwhatahai, pia mo e kau kantiteiti kotoa o e PAATI patoa a e kakai, a e te nau heni I he hoko ko ia e fitu ke whakahoko a e nau ngai POLOKALAMA I he pongpongini. Ko iai o ko talitali ki mautolu, mo e loto fia mooni, share e tau POLOKALAMA I he pongpongini, pia whakamanatu I foki ka pau ke fia ilo, ke tau kau kantiteiti ko ia hoki whalearea, te nau heni I he pongpongini. Kotoa whakataha pia mo sea pia mo sekeritali sea ko whatai helo sekeritali ko melise Eva foto ko ia tau kolosi mai tuitu o hei lala. Tapu mo e taloni oi hau o Tonga Tapu mo hato e kakalahi Tulo I he talaho tau Fonua Isakua mana ai feilaulau'i tupua Oku kei ngangatu honolou kohula Uni I he eka tau fatuma motua Kakai atangi tata Wa'aki ono hau-hau I Vuna Fa'otusia Dalano ai tuila tani noa e ofa Da alohe mai toa Whakahala whanonga Whasi e malu pea kakai atangi tata Wa'aki ono hau-hau I Vuna Fa'otusia Dalano ai tuila tani noa e ofa Da alohe mai toa Whakahala whanonga Fisiki e la tuku o e whangatule mohe Tuku pui ale kahe o fakisi I pele Fungani koe te takapala o e lave'i a pe Tui tuku ana ma whanu malini o e lupe Fisiki e la tuku o e whangatule mohe Tuku pui ale kahe o fakisi I pele Fungani koe te takapala o e lave'i a pe Tui tuku ana ma whanu malini o e lupe Isa ae, kai amoni o sila na se Tui e kahoa, koe tui tuku a te holo Fui tai, kai nanga tolu me manapi Ai unga o e pai ni tuku a kei tangi Foli aki siu atu e matuko feleunga Kanoni makalini o e piki pe avela Launa no, whakamata whea
Ko e tuito o hei lelei I hono o ato he kauhiwa maari e koia ka koe tau taimi ena ko toe mi te wawha pia hoko ai fitu, koe hoko koia e fitu te tau kau whatahai pia moe kotoa o e kau kantiteiti koia ai PAATI patoa ai kakai. Te nau heni I he pongpongini I he POLOKALAMA koia breakfast show ai RTTI. Te tau kolosi mai ki he kauhiwa koia Sela Darsil pia moe o UIKE2 mai e au. Vale
sela dasi o ia pea moe o iawe ke usei mai e au kune mai ki tau tole pongpongini toi ai minite wanoa pea hoko ai fitu i he pongpongini tali ki mautolu pea moe loto fia mooni ki homo POLOKALAMA breakfast show ko pehepe mahalo peo ku ki i fu wha pongpongia ka i he pongpongini i au kalani au tioroa i he background ko ni i hoko toa ko e ataia pea mei au kalani no sila ko ki mautolu ko ia mahalo na mo heni kimu'a to pe taimi ko ko e POLOKALAMA ko ni o atia pe me a kalani no sila te fa manata tai pe foke tau POLOKALAMA ko ia i he pongpongini te tau kau whakatahai mo e katoa o e kau kantiteiti ko ia ai PAATI patoa ai kakai te nau i heni whakataha pe mo i sea ko whatai helu pe he foki ki sekeritari ai ko Melise eva foto te tau kau whataha pia mo kinautolu i he pongpongini. Ko ia ai te tau kolosi mai ki he kau hiva ko ia ai tupetai ki o funga vaitaki e manatu ki Polinisia. Setita kono ngaue'i kuo foki ki Tonga muli lave'i si kita pae'i e kila si Setita e mai o muli o tali mei koile ma hortaloni asieta suvenia foki mei sisi toketa o inasi ya isi o tu ferenite amusia si ila ie o fata tangani teke hota langi kie fakatete Setita e mai moa ki o muli o tali mei koe ma hortaloni asieta suvenia foki mei bisisi toketa Taisi a Pasifiki Tonga Halapaini Koke malama o fakatongona O tuutaiki e faikuona Feilaulau'i e koe helu o tuanga ofa Setita e mai moa ke o muli o
Asieta souvenir foki nei bisisi toketa oe hau whakalamilangi si isi taka he mai moa ki o tumuri o taria me oelima ortaloni asieta souvenir foki nei isisi tokeka oe hau Mali o siale yongi ka ko tau taimi e nau toi pe mi te hongo flumatolo pe hoko ai fitu ange ko ia na ko lawe atu ki ai kimu'a ko e hoko ko ia e fitu te tau kau whatahai mo e katoa e kau kantiteiti ko ia ai PAATI patoa ai kakai te nau iheni ke kapau ke fie ilo ka te kinautolu te nau iheni ke o atu e nau ngahi palani ko e nau ngahi oko ko e hai nau ngahi mea te nau hu mo ia ki he whare alea o Tonga o kapau e whiri kinautolu e he kakai ko ia meiho nau ngahi wāhenga. Kai ke he ko e POLOKALAMA iau e pongpongini ka ko whatawang e pe o mo mao ha mo ui lelei pe he foki ki hangahi pongipongi fia i aokalani i he pongpongini o ko ki i ongo moko pe ai pongpongini i aokalani no sila ne ongo ko mau taimi samaini kau no molo pe foki ai whaahinga taimi pe he nia i aokalani no sila ko e feitu pe wha ki i momoko tau kolosi mai ki he vai ko whaatato.
Taimi e nā ko toi mini te wālo, pia hoko e whitu he pongpongi ni honge koe nā ko lave'i atu kai kimu'a te tau kau whataha pia moe kau kandidate koe PAATI PTOA ai kakai. Ai ka pau te nā uofo pongpongi a hake he pongpongi, pia ka pau he kai ke nā uofo pongpongi a mai o mai e tau POLOKALAMA i he whitu o kou wakai hifa koe toi ni a mini te wālo, kou tui pe te nā o mai ki he whitu i he pongpongi ni. Kai ke he koe kau hiva maari na tau whanongo kia i he pongpongi ni, koe whaatoto. Ka te tau kolosi mai ki he kauhiwa ko ia mamahi ai ofa pai piau siliva o i hou whangalope. Te
sele toa koe sino ni kota e ama me koe lea mo paula he pola Ko e tau taimi e nauto e miniti e tolo pea hoko ai fitu i he pongpongini o hange koia nā kulawe kimu'a. Ato kimu'a ni nai ange te tau kau whakataha i he pongpongini pea mo e kau whafofonga. Ka taki kau kantiteiti koia ai PAATI PTOA ai kakai. And that is o ka pau te nau pongpongia mai. Pea ka pau e ke nau pongpongia mai te tau whakamo'ua ki nau tolu i he pongpongini. O te kai kia hataha te sio ki ai i he pongpongini ko nau ho mai ki he tau loki pōtala noa i pongpongini ka toi foki ai minite e ua koia ai te tau kolosi mai ki he hiva koia na e whao ko e whao pēni ki he visone koe ni ai patoa o kui peia ko e visone na e lika. Sai visone na erika kumo kapa puna hea kaulua Tala tala noa hea mata ki whanonga koe vai o lau maula ofa Selke asa maretani kumo kimu'a ki ia kautoa Tanga ne tamaiki kua tonu e misi Toke lau pare te tue mo mahiki Seisa e visone na erika kua kapa puna hea kaulua Tala tala noa hea mata ki whanonga koe vai o lai maula ofa Selke asa maretani kua piua ki ia katoa Tanga ne tamaiki kua tonu e misi Toke lau pare te tue mo mahiki Kua moe hala suunia koe na sei ki tari matua Ki poe sola ne ke pēr tari koe repa utua hatou kai Kakusi mo hala ki pare mama pēr tonu re mai ka meimani Longo ai matanga e kua pau e pani Alo paki kuola tuku laume ai tau tai Kua moe hala suunia koe na sei ki tari matua Ki poe sola ne ke pēr tari koe re pau tua hatou kai Kakusi mo hala ki pare mama pēr tonu re mai ka meingani Longo ai matanga e kua pau e parani Alo paki kuola tuku lau mea ai tau tai Tonga e ki molo tokoloma kua ke mauma te amai e tupua Ko Hawaii tape ke hea no fonga na e tape mei lalo ki o lunga I seisa e kuangi taulua o palala he sopua taupa Tongi tu'u e manatu si takanga tōu tuku Kalo pia makuoma hai ni te o tari matua Tonga e ki molo tokoloma kua ke mauma te amai e tupua Ko Hawaii tape ke hea no fonga na e tape mei lalo ki o lunga I seisa e kuangi taulua o palala he sopua taupa Tongi tu'u e manatu si takanga tōu tuku Kalo pia makuoma hai ni te o tari matua Kua malo pau e kumi mafua kua tūtai ke umaunga Kapa iloa he puke whanua hono ka meinga fisi mua Tau pau pea teke ki o lunga he koe uhinga maa ki taua
Pole taki e lotoni, ko sopu ni te umate ai. Io e kokuroto, ke mate ki le kumoto. Io e kokuroto, ke mate ki le kumoto. Kua malo pau e kumi mafua kua tutai te tu maunga. Kapa ino he puke puke Fonua, hono ka venga fisi fisi mua. Tampau pau pea teke ki olunga he koe Uhinga maa ki taua. Pole taki e lotoni, ka saupuni te umate ai. Io e kokuroto, ke mate ki le kumato. Io e kokuroto, ke mate ki le kumato. Koe visone ia na elika mamao. O mai whakahiwa kia e Fia Ilo Prescott. Ka koe tau taimi e na ko o se minte ua pia mei he fitu i he pongpongini. Pia koe tau polokalama whako he pongpongini. Na e whakatūtu uia ke tau polokalama pia mo e kau kanti te iti kotoa a e PAATI patoa e kakai. I he tuunga ko ia ko tau kau whataha pia mo kāperi lanu mata pia mei tonga tapo hongo fulu. Kāperi malo e tau mao a e pongpongini. Setita mai tau mai pongpongini. Koia, o kau whiawhia i ho mao mai e taimi ki he polokalama koe ni o e pongpongini e kāperi e. Ko tui pe te whakamoua i e karasi koe ni siaosi, piveni, pea mo e toenga kau kanti teiti koe tō mui mai ki he tau polokalama e pongpongini. Ka koke whiawhia hake e kāperi? Kāperi? Hello? Ana foto kataki hu mai. Kaperi o ko ki moto mai aho o neti i he pongpongini. Ka pau pete ke tui ki whenga ka hawhitu ko e ki lava whakahoko lelei ai pe ko telefoni mai pe i he messenger. Ana malo e tau mau ai pongpongini o ku ke whewheha ke ku iai ha pleke whasi lelei ki he pongpongini. Kita malah tamat pong ini. Kematon mau saat pe mau tuliki pe ahon fa pita ahon. Not only that, kita kaya ko breakfast e pong ini ko foi saine, boy ko foi yo kete. Ko foi frapoto ko ni ko ke ilo pe ano lolo. Ko ai pe ke ta mo breakfast. Koia. O ku sai ko ka hapeleki fasi. Ko au o ko kapa coffee pe he pongpongini. He ku te kai ke malava e na kau mahi ki tō mui. Paula piveni piu kala malo e tau mai pongpongini fe hake. Ai tau lau Setita. Iyo ko ia ha breakfast lele he pongpongini. Masi ko breakfast. Breakfast ko tau ki Ko ia te mau whakamoua i mou tolu. John Ramsey, malo e tau mai pongpongini. Te kai ke kauma John Ramsey. Kai ke te tau ki tali pe ko uhi o ku koutui pe mahalo te tau mau mai pe iha ki minitsi i mei heni. Siane Alani Ramsey, malo e tau mai pongpongini fe hake. Kei whainga Alani Ramsey. Ki toko hi whapea ngahi le ti o ka uhi kai lava pe ke tau ke ua feedback ke tau polokalama he pongpongini. Ana ke ki i whakatalanoa mai ana i hauan hape mea te ke talanoa mai ai ana ki talanoa mai kau soti au te kau mea koni nau ki i hu mai ki i tō muisi i mai. Mai sai pita ke tata me tau foi fast. Iyo kai ke he. Toko mai ke ko si oto kakala. Ewe ke tau ki kohi e COVID. Ki lockdown ya a Tonga ni ka tau mortalitaria i. Mortalitari ki ai. Mahala ta makusai ia. Kai he wai mga tuunga yo na asma he press conference ane afi. O wilonga no lohi aki he pule'anga e kakai Fonua. Iya. Ki talanoa mai ki ai e piveni.
Weh, ko mea ko moa we whaiongo mui e umea. Kai, nā mau teu ki he polokalama pia moki mau tolu he pongpongini. Ka oku mau ki tō mui mai, te kai ki mau teu ki mau tolu, te kai ki polokalama e whiawhi. E nā tau tuk te ringa foki a pong ki aneaf. Ke Totonu ngoni ke lockdown ni. Ke tala noa mai, eh? Taka ke mau whanau mo tolo ai. O kai ko te aine ke hu mai ko ta fulu ki mau tolu. Hu mai pe ko tala noa ko. Iaha tala noa ko ke fie tala noa. Te vita malai tau maa ai pongpongini. Te vita? Ai oi. Ko ia. Penga na umea na toke o mai. Ko ia. Ala ta masai o Totonu ke o ato hatau foi hiva kai soti auti ai. Hello. Oh. Ko Alani, malo e tau mau e pongpongini. Ke hake. Hei ve malo. Ko ia. Oku fe e ai tonga tapuna. Mata fete fu uhana e tulaki mania. Ko ni sai a hanu asmala. Right. Sai. Lelei malo e tau mau e pongpongini. Yo, Setita, malo mua e tau lama malo le ana malo e tau mai pongpongini e kakangata ai tau mai pui. Ko ia. Ka peri ko connect mai ho audio? O te kai pe ke connect mai ho audio ka peri. For him, muli Fonua, hiki
pese fohe ia I hono o mai e teini la tu, kai ke he te tau kolosi mai lewa ki he tau kau kanti te itiko ia pia me I tonga eiki. Koutou pe mahal ko tau mau maari e mai ke uhi ke tau kamata lewa I he pongpongini. Pea o koukore ke uhu whanga I he talamalo ko ia o e Fonua, ka e tā mua ke te au ke whakahoko ata e fuafua POLOKALAMA, ai PAATI PTOA, ai KAKAII I he le ka taki whamole mole pe, ka pau o ku e lelei, e mute a ho o devices, ko hui o ku ko ho o ngahi longoa a ko ia I he background o ku wongo lelei au pito mai pe, ke o tene mau I e toenga o e tau POLOKALAMA. Kai ke he, I he pongpongi ni, o ku tau kau whakatahai I pea mo e kau kantiteiti ko ia ai PAATI PTOA ai KAKAII I he pongpongi ni, pea ko e pongpongi tu site foki ni aho hiva o Novema o wanoa wa taha. O toi pea aho hiva, pea tau o ke aho ko ia na e kotofa, ke whakahoko ai whiri mai I he kakai o e Fonua, aho nau kau whafofonga e toko hongo fulu mawhito, ke he whare alea o Tonga, ko nau kau whafofonga. Ka koki mautolu e ni me I he PAATI PTOA ko ia ai KAKAII, ko mau lototoa, ke mau pole'i a ngahi tuunga ko ia I he ngahi wahenga whili takitaha. Kai ke he o ko tari ki mautolu, pea mo e loto whiawhia mo oni ki he pongpongini, pea o tau kau whakataha foki heni, pea mo lelei ufi, ko e kantiteitia ki tonga tapu wha, sione Alani Ramsey, ko e kantiteitia ki tonga tapu, let me see, tonga tapu valo, tonu ia, tonga tapu valo, ko fifita I ka hihifo, ko e kantiteitia pea mei haapai taha tolu. O kei tonga taha heni, o kune ngaue'i ake iPhone, o kai ke usi lave'i a hohingoa kātaki pe. Ia tahe tokoni mai? Te vita taktaki, Setita. O te vita taktaki, he? Te vita malo e tau maa wai pongpongini. Kai ke? Anti mai te vita. Mahala usai ke ki set ha tau rules, ha tau whangaki'i rules. Ko taimi pehe kai te ke lea mai ai, mute a ho o telefoni. Ko taimi pehe ke lea ai, ani mute mai ho telefoni ke o te tau toi kai latu I he ope. Kai ke he, o koutou pe mahalo te ukamata. Ko ia, ko tui pe mahalo te ukamata pea me ia fifita ko uhi ko ne si mea mai pea me haapai pea ko ne iai I he pongpongini fifita o ke fefe ha ke malo e tau mai pongpongini. Malo e tau mai pongpongini Setita. Fefe ha ke haapai? Fa peo tapai. Okay, ko taha foki ai mea na e folofola ki ai tamatui ko whenga ke langai ai Fonua. Pea ko tui pea mo maheni katoa pe I he langa Fonua. Ka koe taha ni o ngahi POLOKALAMA mahu inga ko uhi o ko toi pea ai aho hiva pea whakahoko ai whiri whare alea ki he tauni. Aia koe mea kone o tuku te ringa atu kia kakai koe haho o mou ngahi oko ko ia ka pau e whiri ki mou tolu ke mou lava atu o whakahoko ai whau pule'anga. Ka taki mute a ho telefoni ko toki le ape pa ke unmute yourself ka taki whabole mole. Kai ke I he tuunga ko ia ko e langa Fonua o ko whaamo e fifita ke tali mai ai whehui ko ni ka paulewa te ke lava ki loto pe mau whau pule'anga ko e hanai ho o tui pe ko e hanai ho o viu ke tawhaaki ko ni o e ngahi toko ni mei muli foreign aid. I he tuunga ko ia ke ki I talanoa mai ki ai he koe kau foki ai foreign aid pe koe ngai tokoni koe mei muri I ono whakapalanisi ekonomika pe a moe tuunga whaka ekonomika e Fonua. Talanoa mai. Malo pito Setita. Te ke ate tali o ko tomu tukpa fa malo ke o to maf. Ko whenga maari e pongpongini tau kau whatahai mo toi ngai kau kantiteiti I he PAATI PTOA e kakai. Pea ko whamalo ko hea ko whenga maari e ko mau he pongpongini. Pea ko tui hange ko o whehui. Koe hufo ki roto, koe hufo kai tō taha fitu. Pea ko mau o si mateuteu ko toa ki ngau e whakataha e ngahi ta whakeke. Ka koutui koe ngahi tokoni mei muri. O koutui ka pau e o mai ki hono
alunga Totonu. Ke ngahi mea na whai aki hono kore tokoni ko ki muri o hao ke ngahi alunga Totonu ko tue ke palpare mai hoko ai. Ka pau ko tokoni ko ia e whakatau mua Totonu pe ke ngahi kore Totonu ko na whai ki ai. O ko tui e lava malangalanga mau ngaue'i ka pau o mai ke whai ake ngahi mea Totonu na whai ke matunga kia hono kore o koutu ke kaha palpare mai. Ka koutu te mau ke ihe malu pe o kakai pe te mau ka tape ke ngahi mea kotoa ko ia kahi ka ko ianko e kutui ka pau o mai ngahi tokoni mei muri o whakatau mua pe ke mea nai kore kia koutu ke palpare mai. Malo pe na koutari atu o whehu. Malo a pita e whiwhita lelei koe tunga koe ni koe tahaia e ria koe ni o koe ha o whaunga te ke whakahoko ma keheange me whaunga lolotonga ko wakai hifo ki he pēseti koe ni o ngahi o patiseti koe me he ngahi tokoni mei muri o ku kei o ku maulalo pe i he whaitao koe ni e ua ka koe ha o whaunga ke revive ai pe to hiki ai ki olunga ko le whamore atu, teu'i ki miuti atu. Koia. Lelei? Ko Uhinga Setita ke ngai tokoni mei muli. Foreign aid. Iyo, ko te whakau ko no moni ko tau ho ngai au pito ko ngai tokoni ko pe mi to pule'anga. E ngai foreign aid pe ngai tokoni pe mi to pule'anga. Ko manu fo tau fonua tau tolu. Ko mga tunga pe ngahi whakapalani siko kapacity pa mo tau fononga ko pule'anga pa mo fonuani. Kono moni whakatewhito pe i he foreign aid. Kai fo ke lava he tau ngahi he tau income pe ko tau mahi fo i Tonga ni o lava. Ke lava ke float lelei a pule'anga pa mo fuesia tau ngai whatomia koe ni i Tonga ni. Paka mea ko koko tau whakawhalala rewa ki tau pule'anga ngai foreign aid ke ngai. Tata pe inu usila Australia Amerika pa ngai fonua tau pule'anga. Pako ngai foreign aid ko tiko ngai mea lelei ke tokoni ke ngai wahenga tata te whita ange pe koni ko tonga tapu wha. Paka tape tonga tapu wha ka ko whakaluku fua o pachete fonua pa mo whakaluku fua. Ko tui Setita ko mahuinga ko foreign aid ya te ia pe ko tui he ka kianga hata haia pe ko fonua whasitua i ngai 80 ko ia ke ngai fonua. I taimi tatau pe i anga koe ko pio whata whamisia foke fonua nia ai foreign aid i tamo ngai no ke koe ni o hoko koe ngai fonua kawai pe atongani i China ngai whitu ke. Ka ko tui au ko foreign aid toko lahi au pito. Toko ni lahi au pito ke langa whakalaka. Koe tu koe ki tonga tapu wha i he ngahi ko tau te watu ni ke langa ka hala whakawakawa ko pano palania te pule'anga mo mea ke ngahi tau ka hoko mai. Koe foreign aid. Koe ngahi langa whakalaka hi fonua ta tau whito ke wafu salo te whai whakalahi ki ai ka mai ngahi wafu koe ngahi apia ko ngahi uwhitu ke ta. Ko tonga na whafo ke lahi tahe ngai tertiary institution koe ni ngahi ako ufotu tonga tapu wha. Pea ko tui ko aki pe a foreign aid ata atape. Ko tui ko ngahi whakalaka o hoko tonga tapu wha i foreign aid ko tui ka kia hata haite ne hanga o whasitua e tokoni koe ka ulawe whaalu fuai pea ai kakai ko ia o Fonua Setita pe au maanu ai tau economy ka e foreign aid o tui ko mea mauinga ia pe ko tokoni tonga tapu wha pe ko tokoni foreign aid ko ki hapa i ku wawa pe ko tonga ngahi wahenga ka ko tui tokoni au pito ai ngahi tokoni pa mito o pule'anga ke langa o tau whalaka tau economy ka pe mo tonga ni whalu. Malo apito lelei koe fu lia lahi fokia pia koe whakatawhenga seniti lelei ia ki Tonga o ka pau manage whakalelei ai ta whaake ko ia ki he kore fund pia mei muri pia moe ngahi ta whaake ko ia. O ke ai ta whaake taha pa te ukolosi atu heni ki a te koe Timote Laume. Ke talanoa mai mua ke ta whaake ko ni e mahu inga ke tauhi ai kakai Tonga i Tonga. Koe konga lahi foki kau kantiteiti o ko mai tau kakai Tonga ki muli ke ako pea mo mauhangahi tau kei pea o Totonu ke nau toi foki atu ki Tonga ke langa ho tau fonua ko tau nofo ko tau talanoa ko pongpongini o tau talanoa langa fonua he pongpongini i ngai eria kehe ka ko hangai ka te au o ku more ho tau kakai ko nau mai peo ako i mulini pea ngaue'i mulini pea ikai ke toi foki ka paulewa te ke hu ki whalealea
ia iai hao wakai ki he tawhaki koe ni, ke malawa, ke whakahoko hanga he whaunga e mautolo i wharearea, ke uhi ke malawa tau he kakai o Tonga, ke naulanga ho tau Fonua. Tau te whita whake o ne kauako, ke nau toi whoki atu ki Tonga o langa ho tau Fonua, ka ewe o mai peo more e pei morini. Malo pido Setita ko reu whanga i whatapu ka kawa te whatalanga pongini. Ko tuka mea maui ngā pito ia Setita ai puke e tau kau ako, kua ako i muri mau ngai tau kei pena foki mai. Taimi no pe kuna toi foki pe ki muri. Ai ku fui he ngahi whau whamatala ke ekonomia ka mea whasosiale, ko brain drain. Ko more, ai ngai atamai lelei me Fonua. O mga tonga nia Setita ko hi, ko o mai koe me muri koe mo whakaukau lelei, mo mea koe nau tui ku tonke lelei ange. O kei nofo pe ngai fo i tunga ia i loto i he pule'anga. Mo ngai fo i whakaukau mo tua, mo i whaunga mo tua, ka ko whakalakalaka maamani mo i whaunga ki hono whai ngaue'i koe. Ai ko palo pare mai. Ai ko isiu lewa koe ke whakahoko koe ke puke ake kakai koe ni. Kono whapapau o koe ke ri e kina na ngai whakaukau lelei o ko mai mo ia. Ke o mai pe o whao mai na ngai ripori mo mea pe awe pe o tuku he self pe o ri aki ai. O whima o ke whakailonga pe whai hano tokanga i ki kinautolu. Ko ngā ke na wongo i pe o appreciate e na ngā ue mo e na whakaukau lelei o ko mai mo ia. Ko maui ngai taha ko nga ko mea maha ko mea whakaloto pe ai ko ofa Fonua he ne onga pe ko ha mea ke fe ko pau pe ke te feilaulau'i Setita ka pau ko te os ka kai ke te feilaulau'i ke te foki mai o ki wahe si Tonga ni mo ngaue'i pule'anga mo Fonua ko mea pe ko ki ai ko te kume ki taia ai lau ma ui ange. Ta ko mea ia ku hoko he taimi lahi ke tau kau ako. Ko isiu e taha ko e wāhenga o mone au pe. Ko mea nia ku whemau pito ke whakatonga i he pule'anga ke oa e more e kau o ko mau mai ngai tau kei koe ni. Ke puke o kei nofo e tau keiri a tau tolu koe he pule'anga ia. E kei maalunga pe ai taki pe a hoko he mea. Ko te whanonga atu kita o mau ngai tau kei muri o mahino ai. O kai kau teknikare o wahela hang kinautolu i he take pot ngāue. Ko hi o fie mao koe o tau kei pe mo ilo koe ia. O kai ke uhinga e takia he pot ngāue koe wahela i taha ia. Ko kai e ngā hi tau kei wha teknikare o fu fie mao o pito pe viviri fie mao i Fonua. Ai nihi koe ni. O malawa pe ia ke oange ene wahenga nai o lahi ange ia he take pot ngāue koe ia. Ko kai kia palpare mai ai i muri. Ko Tongani e palpare mai ia. He kai loto e takia ia. Ke lahi ange wahe hataha ngāue o whakongan ki ai i ai. Ai ako taimi ako o whemau ke to e tau whanki whakakaukau, whakamotusi, ko ngā ka tau sio ke mea whakalukfua e Fonua, e lelei ma e Fonua. E tau whaketaha ko sio kai hange koe ako, o tau tānoa e whemau ke whakalakalaka e ako i Tongani, ka kai ke hiki e tūngai wahenga e kau whai ako. O ko tui au ia Setita ku ton ke whakaukau i lahi e ta whakoe ni. He ka pau e hiki e tonga e kau whai ako ke hange pe ako e ha te ako toke tā. O whakapau atu ke kau atamai lelei tā he Fonua te nau o ako whawhai ako. Ke o mai o ohi mo ako i tautupu pa mo e hako tupu e Fonua o hiko e kahau. Ko mea kumahinga he ka pau e hiki e wahenga kau whai ako ia o hange ha ako ko kau e taupe e kau toke tā. E tutui e ako e kau whai ako ke master mo toke tā tuke o ma whai ako e high school. Ko hi he kumahino ka kinautolu. O ko nau tuunga ko me tatau le volope mo toke tau. Tau hike tatau tunga toke tā o ma o lunga au pito ko hi ko pe ko mo lele sino. Ka tau tari ko e ako mo ui ko uma whakasosiare e pule'anga ko mau ingataha. Hike tunga wahenga kau whai ako. Kai malawa ke he lava ke alu e kau atamai lelei e Fonua o fie ako whakawhai ako. Ka nau o mai o ako i ho tau hako tupe Fonua ko i ko tau kahau. O ko tui ko ia ngai ai whakaukau ke hamea ke puke aki ai tau kau ako he o ki muri pe ao mai pe te lahe nau toi mole pe o foki ki muri ka keke nau nofo ke ngaue'i o tau Fonua. Mahalo ko lawe at bea konga e whehui ke whai Setita. Mahalo.
Malo au pito e Timote Laume pa ko ke hanga kawa mai ai konga lahi au pito e tafaaki ko ia pa ko ke mo oni au pito kawe va henga ia i he konga lahi o ko more ai ho tau kakai poto mai ki morini kai ke he ko tau langa Fonua fo ke langa aki ai ngahi u skills pa mo u tau ke ko ia pa whakatau ange pe ka pau e te mo lava ki loto ia whakakau ke tafaaki ko ni Alani Ramsey ko koe foki koe kantiteiti a tonga tapu walu, ka koe tangata pisinesi koe. Koe ha o toi whakakaukau ki ha whaunga e langa i hake ai ki olunga ai sektoa tautaha i tonga o kapau e whiri koe ki wharearea. Unmute mai ho o. Mala video pakaloto peke huonga tien hei whakapu si Peka whaka ke siktoa tautaha. Ie kuhiri atu. Na whantongai ka mata ke na mau lere whakataha pe mo pule'anga. Na mau whetoko diak. Ko ianga Totonu fuka pule'anga. Kene teke mau tau ai business tautaha. E koe solowanga ia mea kotor. Kau lere ke kakai. He koe tola he kau mai tunga ni koe whakatautaha. Tagu tu kata mini siapa pulang ai ha fangini aku malawa fai no te mo to tu mai mua. No to tonu na taho mai teke ma to mi muli. Bo fai na hina hanga lahi o sinale ai ka mai kakai ni muli. Mo to ni he o te na to fo ha tu ngai nga ta ta. Ka hei la fakafe ka maki e ma ka fa la ka nga we. Pai fo le nga o te tu banga pe ka no mi ka mai. Solo wanga he papule malahi ke ngah business tauta. Ado na te ona tolo whakasia whangi whialaki tau e pinisiga ngā lahi ku te whalari be la tolo. Ka whiai business ena pula ngā mo na u feilaulau'i ke whai bes ke whakatatake upalau. Kono na te tahok mapi o whai mea koia kirikana na sio wao ki ai pia mo vete. Pia kai no te lawa hoka se veska patuange mai. Sai. Kono na te mao mai Ke whakau sai, ke kau lere ke kau moe. Ke wheka pate na hoa hui whautu ke hau palau tau taha. Tuka se vesi ka whawe matola ke tau whene no whai mea koea. E kei moilanga e nonga hi palapale maa, sianga e whakamole. Kaka tuka pule'anga ke na te o maa te kau he mea pehe. Whakai ai ki matolo, pen sianga e na whakamole, sianga ngāwe. Ta henga ngā lelei ki na hangala toke whai ke teke ake whanua. O te na te o maa fakafepaki'i mai ke mea tau. Pagi tale beko whai Setita malo. Malo au pito Alani e. Ko ki mau tolu koe no kai pe ha mau whakakaukau pe ko ha mau tale ki ngai whiu ikono ko ave ke takitaha. Pop in mai pe ko ia at any time o ko ke o ngaue'i o ko Totonu. Ko tau pōtala noa pe foki i he pongpongi no whekau aki mangahi o ko koe ko mau whakahoko. Ka peri lana mata ka pau ko ke i hena pa ke hu mai ki he POLOKALAMA. He koe taha o ngahi nau whakaekonomika a Tonga koe nau fo i ngaue'i. Pa ko loto pe e kapeli ke talanoa mai i he tawhaaki koe o ngaue'i koe ha o koko i he tawhaaki koe ni o ka pau e whiri koe ki loto koe toi ha o whainga ke toi whakalelei ang e sektoa koe ni ai kau ngaue'i e kapeli whamole mole. Malo Setita, tope u Pamala pe ngai tala whakatap whakeatu he POLOKALAMA ni kai ata me motuani ke whaita ki ta lave'i po tau POLOKALAMA ko kongi. Ko mo tu pe whawhetai ke tu elang i hene tau o whaita ngai mo ui tau te au sia e pompong whakolo koen Setita. E tu ke whaia ki mate ari kua tu ki kawenga kon whaike tālanga. Koe ngaue'i mo tau tai mo ngai whakamea a ko tau makakolo ape. Tau ilo beo koe ke hatau makakolo a hatau whanuan, ko tahi pe muuta. So mahu inga au pito ke nofo taha ke e tau tokanga, i hono wakiri e makakolo a koe ki olunga, ke hoku kono ke tokonia ho tau whanuan, mo tau pule'anga ni. Ko tui koe
Ko foi mea la lahi e ua na si lave mai ane nai he ku maua a lelei ki he ngahi tokon mei muli. Tau silo be ko ngahi ko mea la lahi e ua me hanga whaidia e tau iwi ko e tau panga ko currency. Ai ko te whakatau aki. E ku kawai mo ngahi tokon ko e mei muli. Mahu inga apito ke tau futokanga apito ke ko mawahengani hanga ko tau tapungo fulu. Ko e tau pedo ko e kere lahi taha ia he fonuani o ki he wahenga koni. Tau pe hango fulu pe toa tapu hiva. E ngaue'i. Ka koe kau ngaue'i toko lahi taha whakakomesi ale. Mi ho mau wahengani a e se. Taini mo ki balwane mamai. Ki lahe longo ae fonuani taini. Dawhida ki whaiwiki kone taha na e. Nile mai lockdown ni. Flate pito e marketi pa na iai mengahi melenia. Ai tau siatu na kai ke fu lo sika koe fai tutuni koe pule'anga. Koe ki motoha moho next door hena hene mirena toli. Lere atu ki marketi ke alo. Awe kene ki marketi pe i kolo wanga mahen pe whaawe ke. Ka awhi ia he kau petrolo i otaha. Koe tutun kona e wange, koe meleni pe koe ne o sitoli mai kimu'a he lockdown ni. Koe e pe kumofua koe ki awe ko wha marketi. So koe ke te whima meleni ane toki tori. Ako whimea koe ne tonu koe ke mahina koe ke kau whai tutuni. Koe meleni koe ne taimpe koe ke tori, ai pia tori. Ako fu fragile au pito meleni. Ai ko ngai mea mahu inga pito e tau ko ngai fototua mo tuani ki ngaue'i pe mo tau tai. Ko whake mau whare peki nai ke ufi e whale te wikosi. Whalaite koe nei tokosi, kaka unga pe foko e le koe nei lockdown. Ko tupe mana te toloi, kai ke whapapau, ko tupe toloi me peke weekend, he whenga pe foko e pule'anga ke he uf peki mo e whiti. Ko tau pe whare peki pe mo waf koni e weki i hawha. Ako e tal foko e whatongia mai ko sireo ngaue'i koe vai hake me he waftaki. Kau e ngai foko tu lahi apito ko sireo no whenga ke euta foi ngaue'i kakai ki to pule'anga. Pak mau inga apito no tokonia he pule'anga u pathway pe mo facilitate. Ono ave koe ngaue'i ki to pule'anga. Kai ngata pe he root crops pa pe fo ke ngaue'i ngamahen. Oku osi Totonu ke tokanga apito pule'anga ono whakalahi fumigation chamber he kaha pe fo ke taini. Ko taini koku alwa ya vaka te wa vaka ke algi no sila da te ke waka koko direct pe men no sila uta ko meleni oku ki fumigation chamber ko ta ko to ko wa fu sisi au ka ko no wa ko location ko tu ai ko ke Totonu ya ke tu ha feitu oku te ha urban area so oku mau ke toanga pule'anga no tokonia ta fako ya ka lava ke tau tokanga ikina ke flow lelei ono ave koe tau ngaue'i to pule'anga. Even e hange ko fisi ka kuke ngai ngaue'i o tau sio ku manako au pito fisi ka koe ke fu fe hono au ngai ko fisi hango te mata ko meleni lava ke tau whenga ke ngai maketi koe fisi Koe tai puna ulela ta he wafe ta fitu he ki programa na fai New Zealand na osi alo fetu ta ko mai ki market market ke ai e fa na sai petra no pe mo to o to ko fe mea lahi oku lahi market pe fanga mali ko to en ko no fenga ko ka ngaue'i ke na lava o tau ki market e time ko to o mau ke sete ngai POLOKALAMA ko ka ngaue'i le sisita kinautolu pa sete ngai POLOKALAMA ai ngaue'i ke to mo tai ke to ai mo e hafu ngai fie ma ko to pe marketi ko fe mea mai ni pe tau to fo ngaue'i utai container ke tau ngai tongen tai spray ko muli ka au ke tau te whakaka watu i market lala yang ngai ko peken save ko Woolworth ya ke ngata pe tau peki he taki kilo ua no ka fe ma ke tau peki pagi me mila ta kilo ua
ta kilo ta to fa'oi ke ngai ta ngai ta kilo wana ko ka pa palangi ko ke na wana to ke fa ta ha fu ta ngai kilo wana so ma pena to ki foi kilo pe u be fi so ma nga be ke tau muy pau mo tau fa pa pau ko ha fe ma marketi ke tau muy pau ki ai ya ko ka fu ngai fa tongia pule'anga ke na fe ngai ha to tongio ku ma to ki fa tu ya pit ko to ko ta ni mi me ala ya ko lo muy me ka ngowe fa saya ke Totonu lokolo ya Totonu go mai go he ka exporta o ave go na fu mo ki to pule'anga ka ko ta ha pe ko ke ma ko ka ngowe ko ne to ko pe fu ngowe a Totonu ta impe ko ya oki ala te ka ta fa marketi o fa marketi ka o mai sirine ka ngowe na ko ki pe na dolo specialized pe ngowe no fa te ka pule'anga be mo ka ko sia mo me specialized na dolo no fenga e marketi mo nga la pe so ma nga bito e specialization ya ba bo da dependency da fa ko ya ma nga bito ke ta to ka ke ka ngowe i la vete ta ke me ko na lave'i Laume fe ka wa ki be mo la het muli ko ta ka skola ko ki muli fa to nga ia to se ta me fo lo be lahi ko e ta fi mali ka skola mo ka kakai papo lelei ta Fonua no mai ko ki muli ula me ko fakaponi mo ta Fonua mo ta se ma ke to bito ngai na tula fakau ko ya me pule'anga e fakapone mo ngai la me pe ya ka lava ke ko no monia na ia ko mamahi Fonua mo o fa Fonua ku yai ko loto ko tangata ko tengo ku lave'i ko ne aluana ia so mawinga bito ke tu ko ngai fanga ulunganga ka si facilize ko ia ka lava ke nga o me tau ba i kimu'a ko tu ka pau e hange ko me ko na ko ke ngai to kon me muli ta o silo ko ta pe ta pacheti me ko le mai ta wa mai ni presidente mata ha foreign aid fa hiwa pe locally fund hene ta pacheti so mawinga bito ke ta wa kanta bol ke ngai to kon fa me muli hange me ko na la ko ya fifita ika hi foka ke te Setita ko mawinga ia bito i local government pe fai no siofia e ha tonu pe ngai toko ni ha instead of the full map pule'anga pe ala te ngai fitu ke ala ke tonu alu ke ke fulolo ta no ma ki la pe ke ta fa ko ke tu ke wa to go me fa tu fine ko me de na feta ha alo seri ko ia o fampe ke mo ke mo tala noa mai i he tawhaaki koe ni ko hui foki ko to ai lockdown ni ko ia a Tonga i he taimi ni koe toonga koe pe koe position koe o ki ai pule'anga i he taimi ni i ngai whai to oni koe ni lave'i pe mo lockdown ni koe ni o ki ai foki a ngofo i tawhaaki ai e ua ko foki mai ki he tau mea whakaloto Fonua he taimi ni ma mea kou lo tonga hoko i Tonga he taimi ni koe toonga koe e lelei o kou o atia ka te koe ko uhi ko koe pe ko sio atu ki ai he taimi ni ko ngai to oni ko ni o ko kei fihi pe ai Fonua pe ko mo oni ko pe ko loi ka ko o mai ki he press conference ko ni ane fiafi ane afi o ko hange ke te au o ko ki mo oni o ko ale mo oni ke tawhaaki tahana ke tu pe foki ale te oni i he ngahi i he fifili pe ko mo oni ka pe ko loi pe o mai ngai whakamatala o ki kai ke hange ka te au lai ange ko ngakon ke tawhaaki ko kai ke mo oni ka koe ha ho wakai ki he ngahi whai totoni ko ni ai pule'anga o tau te whiton ki he lockdown ko ni na tau toksito o mei ai. Unmute mai. Kalau bisa Setita, ko tu ko lockdown ni kan dai fai Setita ko tu iau hene tu dai fu overreact au bite pule'anga ia ki ai. Ko tu ka a via na tong ke na tu siofia ngai pe na tolu ha to fu ngang he ko tu ko tesi mga ime ko na mai me tu sila ka mai ta fono nga mai ko ni le tu ana me aku tu piao na o ria ka bi te pule'anga ia na o fai ko ne tu ko ne fu ke ta ko ni na ai ko pe au le tu na ki fa bare bare ko ta me na to ka ke Setita he le tu o ta nga ki fo ki ko ta mi ko fai ai ko ni ha
lockdown pe o sto matenteu e pule'anga tatou te fito ke na ngai mea fakafepaki'i tatou te fito ko hai ai tokori e pule'anga ki kakai ngaue'i pe mo ngai business pe mo Fonua Fa'otusia e taimi ko to mai ngai fai ngata aku hangi kon tau sofa kon na to posi e ko tal fu tau le mai pe mo pacheti pe mo tokoni na tau tano ki foreign 80 ko 80 mai me muli ki he te ko ni COVID-19 ana so mai e fupanga mai anda no miliona ka benefit no ai no miliona au mai ko tokoni ko te ke COVID-19 ko ki ata we ku tu Setita na o tuai o so ke taimi ni o te ke mai no ka te tau tolu ko ha ko a tokoni a pule'anga ki he kau ngaue'i pe mo ka family pe mo ko nga ko silini nei o spo mai ko talo e tau fononga mai ko hau ko me ko na ho pe ko positive ki tamana sia pe fu taimi feunga ki asi mai mi sta pa anga ni fai hane tata sili mai ke fonua pe mo e ko nga hima mai fo Setita ne tu ko tai mo ho pa ga fa tu pa ke pe ko pare mia ko kare kita me minister mo ui pe au Totonu ke iai pe mo minister pa anga ko ngai uki representative si au Totonu ke nau iai tali fehu e tai ko ho ko ngai tu ke anga to ki ka mai hai mo hai ka ko tu ko ka pau pa ke hene minister pa anga lockdown i EUA ko tai me teknologia ko tu hene CEO hene ka ngai fa pa anga ko tu o futuro to mo au to pa ko no ko fere ma tente o lau he pule'anga ai ko no mo ni na to ki nau ngai pe na to mai tapi dia ko wage subsidy ko ta ilo ko nusila ko hanga to kon fika ko mai ka ngaue'i fa forma ke ngau employers nga to kon ko ke ngau employees ke ka ngau i fo UIKE2 ta fono mai he fa no fu pe ka ke ngatai ko ta usio atu ko hanga to kon ke ngai business mo mbe pe ko ta lo mai fusilini a lefe ko fo UIKE2 ko tu mai ko ka fu pal pare o sa weekend na tu mai ko fo weekend ko ya pala ni mo fo tu ko ha nga ko ke fai ke tokoni ki kakai Fonua ai ko mai ta mi Setita pa ko ni ko fili ne fai to pro luka u e ko te fa tokoni ya ai na nga fe hu na no ha ko ku ka u ya mbi mau ko ha pa to na silini ko e COVID-19 ko nga mbi ko ni nga ko ko ai ko e au ya te tau fuka longo atu ake ko lada ko tu kwa ke ma ke tau ata ke fiu me tau tu lere ke fiu me tau ake ni maka ko tu ma te tau fononga ta re pe ngai fiu ya ko o se fili ai ko ta no pe a ni fika ka mo me ko ko fuka malo e fai mo tu kwa ma ke tau tai na kakai ko foi me ta Setita ko ke fiu ko me tau ake ni ma o ko ke lo ma me ta ki lo kai fu me aku ya ko tu ko president risk ko na ton ke fai na ton ke tu kwa ke ko to ai pe ke tau le pe tau tolu ata ka ko tu tau ka ta mai me valu le pe ta to ke fi me ta hawa ke ni ma ko yo sa ta ko ha ke ai ko to nga pe Setita ke me ko ya pa ke nga tai ai fuka pa pa e ta mi si ni ko da fai si ke me pe e pa ke tu ha fa nga ki result ke ta fano ko ta tu fano ko ai ka ko tu to ke fuka pa pa e ta ngai me e ko nga ta Setita o ko tu ya ko ta foro ga ko ni e to iai pe ai me ai hoko mai ka hau e le tupe ka ko ko historia de to ka o mai ai Totonu me ako ni na ai hoko e ko tu ko pule'anga hoko mai fa hasio ke ngai me ako ia pa ko fa ma ke tare kita mo'i ai fuisia ngai fa to nga ka mai to ngai mo ka ko tu wa ngai to no to tom ke tau ako me ia ta no ke fi ko me fa pa nga ko fu me ma wi nga ke tau ko ha to nga pa nga covid ko fi fe nga ko to ke tai me pe kita instantly o ko ke fi mau ke tau to tama he pare mia ore ma atita to pasi mai o ko ke ola ko fo ka fe ia ko mia ko kabineti Setita tau ilo pe nusila ko ta mi pare mia ke ka minista ko sungen o ta fono ngai tau sumpe ko kabineti te ta fa ta pe fa nga me api ko tau fai tu ni te tau fai tu ni ha ke pe ka ko dia dalam mai ore ha mia o sia pat ame ke te tau atita pe tau fono ngai ai o se tau dia ke fai ma ta ria ke mia ko ka ke Setita ko kilava to ke mia ko ia Moni au peta o
Mo ni au pita ho lave e lelei e. O ko manatu pe foki ki he ulaki aho koe na e whai ai koe ni ai press conference na e whakawhiho i e virisoni to i niua e pale mia pe koe hako ai toinga seniti. I he patiseti he na i ai foke patiseti he wanoa taha hiva wanoa wataha. Na hange ki mofisi e pale mia ne ta mai. O koe koha wheho ia ke eke i he taimini he koe uhi o koe sinine koa o toku peia ki he pea toki naki mai ki he. O na pita o kau ia he kia pare mia te ni whai ngā tari pe. O ta whakame apango ia au pito. Pana te mui atu pe a teisa mahalo he POLOKALAMA kimu'i hake pe a ni. Ako e pole no. Ko ia. Pa ko tāna ko ni Setita ke whai ngā owalueta whai ngā mea ke hoko hataki ha Fonua ke ne whai ngā tari unprofessional pe. O te tau tua fore wao, ke wakaha Totonu ke ngai whatongia pe. Hiran koian a he mista paanga. Ai ke pule'anga kimu'a. O kuni accuse ngai mea ke he pule'anga koni o akirisi. Ka pau ke hene a mista paanga. Ko ngai mea whakawhika o israini ke lave'i pare mia koe ni. O ne hanga o mai mea whakawhika o mea koni ukoko. Ka koe nia, o ku ka eke hamea tato ni fitu mea whapaanga. O ku wawe ene ita ana. O ku hangarenga a te pesnolo ka u whaiongo. Pako tu iau hene tuana, o kau ia he ukanga maulalo moni ka tama pare mea Fonua. Ke hanga akisa ka tama whaiongo o whai hona u whatongia ki lelei walufua. O e Fonua tato te fitu ke taimi ko eke hamea whika o hamea whakapaanga. Ko ne eke hamea whakapaanga ku ita ia. Ko kolose akia ke mea pa se koe, o se koe tau mea POLOKALAMA ko ne lockdown ko ne tiko se uie tau. O ka mahina o mea ko hiko kaki o mai tali. Te mate lati o me o ko ke o ka ha o lave ke ta whaki ko iapu ka tāna ki mai ki ai? Animiuti mai. I kai Setita ma ku whakpe lawa lelei. O ka kia ha lau ki ai? Ramsey? Tata ke hiki mai hene ki longo noa. All right, okay. O kumoni au pita e whakamatala ko. Hoka mai. Kau, Setita. Ko tua ko le fonga ne ngai la to lahi. Ne ka ko ka ke te whaka han whakaria. KAKAI. Na o mai pela to fola ngai fu hol pe. Kai whai he wawe te hahi taimi nono. Tatu ka hahi ta tole ko he ko tō mui. Ka lea whi taimi na si taimi ke whai ngai ko eki. Ko tau whonga pe ta tōna e whakai pe. Ai pe ke whakahouhou eki. Kau ngā ka tau whonga na hala. Ai whi taimi na suku mai ke tau mai ta kakai. Ka koe tau whaka tau wawe ta ha o mole sisita. Kau ki tala te ki ai mau. Malo au pito. Aia koe tuu koe ni he taimi ni ko e sia foki ai. Whaka maire pe ke te ki tokoni atu pe. Ia, hau mai. Koe mea pe e ua. Whakawaki pa mo wailasi koni ne au mai Tonga ni. Whakaha pe he Minista Mo'i he KEMIPEINI koe ai pare mia i la paha he poto prelulu o kui kai ha wailasi. Nai tō mai waka he pure lulu. Au te pe koe sasala koe tala noa, tu ia he KEMIPEINI tala mai koe kia ha wailasi. E whawhalai te pe nau public announce mai o kui ai wailasi. Tahai. Ua. Koe hoko kai hafu whakatuta amaki whakawale pehe ha Fonua ko tō kia ha mahaki whakaau. Koe whotunga koe o take Fonua pia mo kau taki koe kuna whotunga hanu whakahoko mai ke Fonua mea koe ia. O ku te sio atu ke whaingata ia. Ko toki tala eni, ai au mai mahaki whakauhaki tōngani, te sio atu kita kumari mai e kau. Taki ia hanu whakahoko mai ke Fonua. Ka hamea pehe. Ke mari i mai e mahaki whakaauha. Ke sio hono whakahoko e paini mara mai fisi koe fuafua tūtara COVID fisi. Koe fu komani tā ia he tau soti a fisi. Whainga tā ia ngia whainga tā ia hange tene ongo e ia.
e au ha hono Fonua. Ko me au ton ki tau sio matai ko he tau kautaki. Ka pau o ma fatu ki tuki pehe ai fu whaingata ko ni ku ai ke au mai ki Tonga ni. Na tom ke dau matai whaingata ia. Ka pau ko ke matai whaingata ia ka mari mai. Ok, ha Uhinga ke he ia mahalo nau foi auti mai public announcement ni e kuna os mai no be o UIKE2 ai ka kuna uhanga pe o so pe ko ai ke ha Uhinga ko ai ke hu kakai pe ko ha to Uhinga ke he te o ha ke tau to na makatunga e foi lo kauni UIKE2 ko ni ko anga pe o kitana ke ai se malo ko ia malo au pito ko tau lave mai ke ki foi konga ko ia o ko fam ke lave mai ange ko hui ko to pe ko ni a hoi hiva pe a taua o ki he filifalearea tala noa mai ange ka peli ki he ngaue'i ko ia o e ho fakapati pe ko mo hu as a group i he hu tau ataina ai ko tau ataina versus group. Malo Setita, o me whainga maare koni, ke ki hawa dai lewa he. Ki mo ke tare to whehui ko loto peke ki tāna kat ke mea kon kona e lawe kia ki koe ki ai koa lau me pa ke foki ya alani ya mo lelei. Ke te au Setita ku ngaue'i pito pe ka fito ke kau tako ta Fonua ke tau whaehi au pito pe tau whamama o me he mea koe loto afungi mo e loto tau whehia e tau fito ke ono whalele ho tau pule'anga koe na tau osi ki moto koe na mo lave'i i he taimi nei ke whakaunga tāma ke takilotonga tō Fonua ni he pere whongono utawi ai. Ka pau nā mo whanongo i he ne malanga i malanga koe whalelea whotu ai ke whotu ke hoko ai pale mia malolo ko eik pale mia i he ne malanga tipeiti whalealea. Ka mo pia mo whotok whanongo ai ki moini mai he ne ngahi POLOKALAMA mai he walfitu. Pe mulawa peo ilo kehe mendeiti pe mo tunga whakaukau. O mana toi ki he lau ko a Nelson Mandela. Ka pau koe hataha kune hanga o liliu mau pe ne ngahi principle tipeni pe ko hai dealing mo ia. O koe ke wefe to tahai ko ia ke lead a nation. Te tau lava pe ke tau pe ta tolu e koe. Oku kau e ngahi interpretation e mea koko heke Setita. O na osi whanongi moin mai mo POLOKALAMA mai pia mo piven. O se o ki hena piven kau i fuloane kaki asmai. Kaku whiawhia au pito mo foi POLOKALAMA ko ia pia mo piven ko ia. Kamanta ki mamangia mai tola. Koe tau lawe fugeni ki kako tau Fonuan ka koe whafofonga e mo mau wahengan. O mau inga pito characteristic mo nau taki lelei. E to au pito mea koe loto afungi pe mo ngai halame pe. Aki pe koe nau kasino mai ki tua. E ngai press conference ku tok whai ki muni mai tau. O si toka mea i ko tope. Tau whili enu whai hui ka hau. O te ku mau inga pito kau candidate. Anga tau whai tau ki workshop an hoata mahalo ki kolo. O ke tau mau inga ke tau haki foi taime te tonga tu ni ke UIKE2 ke tau alu me he wahenga ki he wahenga all together as a team. No excuse ke te alu hata heka fitu. Ko tai mo tau alfa tahai ke ngahi wahenga ko tu ko sfeunga al tau taha. O ne ostala mai pe foi fekau ia te ia pe e tau asfataha. Aku ko foi fekau ia ko mawinga ko angai ko feu kona na ke o mai Setita. Ke te ko kau frita wataina. O ke he mo hanga ko whakauhinga ke kau heka a ko tau pe sio mai ka whainga mari. Sai ko e whainga mari e ku he te
ke ba ke ho ko minista ko ni alua na ki ka pau ko whaiga tunga whakaukau ia e kau kore whatongia ko ni ma kore ke whatongia ko mai te ko siok mawhai mo siok koloa you're in the wrong place au nga mau peke tau whamomua e o mai pe fofonga kakai ki mo whamomua mea ko tope ko pau ke tau kalu se whai he mea la e sve peki tata no mo e whakatau ke te koe pau pe whakau na big brother di fai tata no mo na dolfia mai kau show tiare o ia ke na loka na tori tua mai tu ka te ka tamako ke na pau e whakange ko mau hoko pule'anga tu ka te ka tamai ko ke na i roto na toka mautol kon ko kau o sia na maka mau loka ma tori tua o watchdog et peke whakatoko ko lo to whapapau na walo he mea kona malanga i na ke he malanga he fomo malanga he pai ke utui au pitoa ke mea ko whiritawa taina pai ke utui ke mea ko whiritawa taina ke mau ke tau tōki lo tō we play as a team koe tau algo ki lo tō ko sia tau plan vainga tau fotutu tau ata mai tau mau e tui tau hange pe koe au tau tōko ke tau ai koko fai kono fai koe tai ni me pate kakai pa o whamaloa Nyango ki taimi no kone ngā mai pate kakai ngaue'i lahi a pito pa ngau mau. Kei pe ngahi tono no keke ia te mautol aku whamaloa ke pate i tokon lahi. Kako tui ko tau alu e. Keke tuna ke pe unga pe kuro. Koia. Ko pau ki a o ai whikau. Koia, ko pau ke a o ai whikau ko ia ko ni o ko mau whakahoko mai ki he kakai ko ni e Fonua e mahu inga ko ia ke mau hu ato ko hafo i timi ko mo o se teu i whakataha e whakakaukau pia moe anga ho mo ngaue'i. Teu ki kolosi ai ka whiwhita ko se i whiwhita whai maha lave'i ai whita Malo Setita. Te ke hoko atu ke whehui ko ia. Te ulo tope ke ki tānaki atu i he whehui ko na ke o mai ane nai lave'i pia moe ngahi tokoni ko mei tu a pule'anga. Moe anga ko ene whekau aki mo langa Fonua ko atongani. Ko tui te ulawa pe o talano atu o makatuunga i hapai. I anga ko mau anga mo ui ko a hapai ko e tau tai pia moe lalanga tau tanak mai kia ngaue'i. O kou tui koe mea mahau inga ki ai, koe o kulawa he toko taha apai o whai tau whatata ki tau tai, o whai e tau tai, kau kai ke lelei e bea ngaue'i. O whatata me anga koe nau nofo i motu. Lava he toko taha tau tai i lulunga mo tu mo mua. Kau kai ke lelei e mea ngaue'i, whatata hange koe ni, koe ke iaha aisi. Koe ke hamisinta poloka ke lava nau tau tai o tānaki ki ai, pia toki whakafolau mai ki Tongan. Ai ko tui koe palopalema koe i motu, koe kai ke lelei mo sai e mea ngaue'i koe ke whai aki ai fo i ngaue'i ko ia. Ai ko tui koe ngahi tokoni koe mei muli, e malawa ia ke whakaivia, whakatau taha, mo whakalukufua, ai toko taha, tau tai, hange koe toko taha lalanga mo toko taha ngaue'i, pea tāna kia ki ai mo ia i ha māketi pau ke lava o uta ki ai e nau ngahi tau tai. Kako talano atpe o makatuunga me he si ai whine motuan me hapai o tau ki kehe ange foki ai tūkunga o hapai o pau ke te tau tai, i to motu, pea te lava o tānaki ki hamea, whakatolonga ai, pea toki omi he waka, o toki au mai ki Tongani, pea toki awe ai ki muli. Ai ko tui ko palopalema hapai ko kovi ai mea ngaue'i. Ke whai ke whakaivia ko. Te talano atu rewa he lave'i pea moe hu ko hane lelei, ai hu PAATI, pea moe lahi, pea moe hu tautaha. Koe kia te au koe hu whakakurupu koe pe koe whakapāti koe ki wharearea. O ku whai ngofua nge nau ngaue'i, pea mo nau palani ngaue'i, he ku nau whakakaukau taha, pea nau palani taha, ki he kaweinga tatau pe.
ke toi fai ngata. Ai a ko tui ko mea ko pure ko fare area ko paloti. Ai a ko tui leva ko taimi ko te huai ko I PAATI. Ko paleva ke mau ngau fakataha pe mo mau loto taha I ngahi mea ko to ape. Pe etala ia I taimi paloti. Ko kau ang ko mo tokolahi ang ko ai paloti. Ko ikuna ia ai fui fakau ko ia. Mantui ko te hu tau taha o ko taha to pe fogo ko ne palani. ngaue'i2 mo ki loto. Ko te ala kita ko osia I pe ngahi palani ngaue'i ai fare. Pe ko tu ke ha taha te ne lava ke te fito ko ni aki moia ke ne popo I ngahi fakau. E ke ha to ai tu to ko taha. Ke hu ki loto mo ni ngahi fakau pe tari kotoa. Ka ko tu ke fakalufua ke fakatoko lahi. Ange ko PAATI ko ni a tautolu ko ni toko taha fitu. Ko tu e malo yang ia ki he mau ngawe he mau ngawe fakataha mo mau fakau taha pa mau loto taha I he ngahi ka veinga o mau tui tatau ki ai pe etala leva I he mau paloti e mau loto taha ai hange ko lau ko ai kau tangata ko te hu tau taha o ku te tau atai na pe foki ko ha te mea fai kau kai ke tui e aonga e te ngahi fakau e hu toko taha ko no Uhinga he ke ni ke nau fe popo waki mai mo kita e fakau ko ya kau ko tui au ia ko toinga taimi atu ko ni lau aho pe ba o ki fili o mahu inga ka ke mau tolu toko taha fitu ke mau fakau taha pa mau loto tatau he ko tui ko fakau ko aku e lava leva e toinga ko ke nau toko ni ia ke hiki ke mau tatau e lava toko taha ko e ene fakau ke popo watu ai ni ko mo mau tolu kau ko tu ia Setita ki fakatoko lahi ki ke fakulupu ai ni ko mau ia toko taha fitu pe ha mahino be ia he kamata me ko tau KEMIPEINI ko osi mau ki tau tolu ye ngahi me lahi ko to pe nia ke fai mo au ke aho taha valo Toat. ka ko tu ke fakatoko lahi o kai ke tu ki fatau taha malos Setita. Malo apito e fifita pe aku moni apito ho falia mahalo ko ia ko ke osi mau pe ko ia me mahina ko ni e tolo ko osi e fifita ko to e pe nia ke hu mai ko he aho tavalu o frahoko ai fili ka ke ko tu pe maha ko tau ko fata pe mo piveni ka ke off mai ene ene telefoni e pongpongini ka ke te io, piveni, te ke lawe mai he whaikonga ko ia? Talo Setita. Ko ki whelawe tu ki he konga ko ne ai lockdown ni. Kau toki hawai ki he whakaukau ko na wai wahe ko he whatimi pe mo. Ko malele tawa tai nai. Ko tutu ne fai he pule'anga ni afi. Ono apulise lockdown ni. Ko me na mahino mai ka te awe. Ai mari ai fai tutu ni Ko tisisi ko te lock ake Fonua he aho moni te uikosi. Na mga tunga ya hono siwe le ka goni gonna pehe o ku positivi. Pe hawa ka ni afi na faukau ko mga tunga uplift aki hono siwe mai leka. O mafa matala mai leka. O mai na to fa matala mai ka front line na. Na ko Uhinga o kurifi ai ko nga o siwe ka front line na. O ka ya hata e puke. Ko me ko mahino mai ka te au so na toki pu'aki ai ane afi he minista mo'i. Koi vaccine gon yo na wanga whamalo hi kakai ke huhu o expire a tahaua. Ai a pia mai rewa ka te au na elohi aki e pot ngau mo'i mo pule'anga, mo paremia, mo pule'anga e Fonua. Koi nau KEMIPEINI nau tolu ke fai e huhu. Teria na expire ai vaccine.
kanau ngaue'i ake foi fonga koe. So nau tikrea COVID free a tongani. In a week, in a span of 1 week, o kiau koe wanga iksio, o nau whakaukau peo ata mai kowe kakai. Kai ke wongo i o whakawhie maarie, he koe ke nahona tolo whatonga e magnitude ai mau whaekonomika, cost whaekonomika ke Fonua. Lolo tonga kua tō lalo e paanga e Fonua, tō lalo ekonomika whakalo te Fonua, ke i whaipe hono loko kakai. Talo ni ke fiu me he fu tau e neua, o te keika hako wikia i tongani, ke maka tu unga e fu, ke fiu loa koe ni. Si au tō lockdown ni ka ke hokat pe ke fiu. Koe whehu i. Mea ni, koe nau whakaukau, koe taimi tahaua ke ni ma au hu, he pong tahaua puaputua po ke ni ma ke taimi au haua ai vailasi ki tongani, fe mau ke nofo mau e kakai. Ai o fe mau ke whakauhinga mea kakai. Ke au o fu, kai ke whakapoto, ke whanongo, ke hanga e nau tuange mai mea ko informations. Mono whenga i koe ke kawa apu, koe kawe mea nau hongo ia o nau manuki e kakai. Asi mai minista mo i o tala mai, whaka malo ke kau matao he pot ngau e mo i, ono malu i e Fonua. Lolo tonga koe a, koe foi, mo oni koe mea na nau loya ki e Fonua. Koe whakakaukau koe ki au. Ai whaunga hono o mai e kakai. Na nau o mai na nau o kuia i whaunga ngā aue. Kimu'a ke heka he wakapuna, o kuia foi screening process ke ne whakapapau i o wikai ke aha taha e puke petok heka ke he waka. Urakia. Ua, kuia foi whaunga ngā aue ke whakapapau i o kai ke aha taha o tuuta mai o puke pea toki tukuange a kau frontliners. Koe tolu, koe mea ngaue'i unau ngaue'i aki. Nā e osi Totonu ke nau mau mo mea ngaue'i he futau ua koe ni. Pea upgrade pea mo e nau tau kei. He koe mea kau ngari wale, koe whakahoko mai me pot ngaue'i mo ui anu sila, koe natula oi weak positive na ma'wange mei tongani o kai ke malawa ke pipihi ki hataha o kai ke infectious ko uhinga e whakaukau ka pau na mateu e pot ngawe na Totonu ke naulava o titemen katoa mea koni eta pota kono lockdown e Fonua whakairifia i mo puputu e kakai. Ke ngawe akia ke KEMIPEINI a vaccine o teu expire. Koe mea ka koe ko whemau ke awea kakai ki ai. Koe death risk, koe death rate, o mahaki koe ni, o pesete taha o chances ke mate ai. 1%. Mahau ina ke lesi sita e atamai tangata Tonga. 1% a death rate, because death risk. I have taken a free choice. I risk here 50%. It's a life choice. How many of you make our choice? I 1%. Uhinga kai ke wongo o whakanatula a hono fu KEMIPEINI mo fose kakai ke nao o huhu. Ki au mo tui o wai external factor. Pe koe haa no whainga whakaukau. O whakaukau a maaman ke huhu tangata kotoa. That is beyond e discussion nia koe ni. O wai ki tau ke iaku me ta whakua teknolosia. I he whainga magnitude o mass connectivity. Kai ke, kako tala noa e Setita, does it make sense? Ke whihui ke kakai. Ke pesete taha I death risk, but now whaureva lao ke force kakai. Ka tuange me ngāwe, o kai ke make sense ia. Totonu leo ke tau whakaukau, na o toi iai ha toi motive ta. Sai ke whaki mai ke
ngai lolo e ku whamalaki. Ai kai, lele ko e piveni, e ko toki hu mai talwani nai. Okay. Koe whakaukau koe whakalukufua, mai whakaukau koe e whakawhaituitui, ai independent. O na moni whak Setita mahu inga koe, hangepe koe whakaukau koe ni. Tau assess ai whaunga whiri, koe whaunga whiri, te tau koe fuakau koe ia, koe no fua benu whaelo tama mahi ni awhio. Sai, ke tau hanga liriu e whaifua koe, koe whaunga whiri. Pau ke tau liriu rewa, ai fuakau ke tokfua mai ke nola. Koe ngahi mea fua na hau ni awhio pa koe toyo, ta tau ai mea fua ki whakalukufua, moi mea fua o mai he ni awhio, moi mea fua o nofo atu mai kakai. O kai ke utui o fia tonga tapongo fulu, ke nau kai e nau tole tau umu, ka tau, na tau whi ka atoa, ka nau kai pe nau tole tau umu. Pai ke utui a ka pau ka tangata, ka pau ka tangata, o mo ui hono ngahi nau ai kakai o tonga tapongo fulu. Ke au e ko utui au nau maa nau tolu. He koe lau maari e sio kita ia vuloloto, ke nau maa ube nau tolu. Sena nau whanongo ke KEMIPEINI ai, nai foake ai panga ni mamano ki kulupu pe a tonga tapongo fulu. Panga ni me tu hau. Koe poini, hame au tana tu hau ai tunga whine mātua ka atoa pe i ngahi wahenga, kai toko taha pe a tonga tapongo fulu. Ki au koe te tō ia whatu tāmaki. Ka pau te moiso kita. Pea mahalo na meri e pe ai ki tau tangata koni unau mau. Kau keiro, koe whakapapau atu. Ilo i toenga e nau whanau me nau hako, o koe ko halau ia, koe lau ia toi tapu. Koe tangata moiso kita, o mamao me ai ofa. Koe mamao ai ofa, koe mamao ia o tua. Koe whakaukau ia koe ke whainga. O moilo ai whiri tau ataina, kono nau ni tau sio ai, e pare miapa mo. Koe ola ia te tau sio ai. Koe uhinga ia e kuui mo a bil ki kakai Tonga. E na hanga whakapapai, ko lau e au e tō wholofola mi taloni, koe saving grace ia, e koe keles whakahawhia, ai whonoani, me he tau moui whapolitikare, me he ahatawalu o Novema, o hoko atu. Ka mahu inga ki he kakai. Ke nau hanga o mai e tau, he koe foi common force ia, foi common denominator ia. O kai iaha taha tonga ia e tai pore hono tui. Tai laupisi ki. Ka mahu inga rewa ki tau hanga whafoki. Me me taha Setita ko nofo whaka, me koe hounga ia. Nai voluntary pe hono tuwange mai tupo nima, ai executive authority e kuptol taha ko nistutone. Voluntary pe. Ki au, o huikai ke uhinga e tau mau e mawhai he ahoni, pa tau hanga ta tolu ia o whakari e liaki. Ai whahinga laine o e hounga ia ki hene a whio. Au tāte mea koe tai whaunga ia. Taimina ura tō wholofola ai ne a whio hene tai whie maari. Pana amanaki au e close down e whare area, close down e pule'anga, kai ke toi priority ha mea, priority e nau tali tō wholofola. Kau hame nei hoko. Pana umai kau wharea ati whakaukau. Tāpune na tō whare area, nau puna katoa na tolo ki wawau, ke ki kātonga mari. Kai ko ha mari whakafonua e. Ke makatuunga ai e nau alu katoa e pule'anga ki wawau. Kau whakatanoa ke sea whare area whi taimi ko ia. Nā ne loto mamai lahi e whi taimi ko ia. Nau pehe au ia koe mari ko ngana koe mari whafonua. Kau whahau ko mahi sea whare area, kai ko ha mari whafonua e. Ke pehe ko ha state waiting.
ke obligate pule'anga ke o ki wawa. Kakai nau nofo o fotutu ha mitigation plan ke awe gani afio. Pagailo nau foki mai ko ia o nau o tok whaire wa tok whaware whare area whai tali wholwhola. Mea koe nau wongoi, lai bespe tahe nau tali wholwhola. Pe au whaka eke ke se ape koe hai ai taimi na nau. Tamai koe whui whakatahana taha. Koe taha ni mea na rea ki minister lao. Whakahoko ate ni afio koe hala ki wawau ki toge lau ai wakapuna. Mandu ne kau wakapuna e na wala ki wakapuna. Business tau taha. Na lave'i kai whafunga tonga tapal. Ai nau to'o mea koe ngai business tau taha. Na lave'i ni afio he. Ke kai whapoto e nau whahoko whatongia koe. Peka pau te nau wako me ngai whanua mukalati o kai ke kau e pule'anga e ngai business pehe. So o kune o tataki mai ni afio ka pau tau unu ke te mukalati fie mau ke tau wako me ngai motolo ko e pa fie mau ke tau tali ui. Fie mau ke tau mai mo vete. O ate sirini ke alfai whatau pa ke hau mo vete. Pa ke mai ripoti ke tatau e mahu ingai koloa ka me mea koutoe. Aia ko whakakau. O kui kai ke wheunga, ai whakahonga ia, ka ki au, o kui mai e nea fio, ke kakai Totonu tu hau Fonua. Ka ko fuatu ati. Ka pau te nau te hanga vote ini mai, ai kau minista o i he pule'anga o e ahoni. O kune whehu ia rewa, e tau tuunga, me he ahoni ki he kahau, ka moi tau moi hau e Fonua. Peo kei hohoi a tangata Tonga ki au ko na toki hange ko toki lockdown ko ni o toki lava yo si ai ke vahe patseti. Na kai ke wongoi ko fie mari Setita whanau hake ko 3 miliona pe ai patseti office palasi. Ki au ya fu uvare whaui. O fie mau ya o fe mau ke tau hanga contextualize ai tau atakai mo tau tunga whapurikare. Ko tui Piritania ia na nau mai na tohi fu century la. Pana nau hau na tore ngai whanua tāna ke koloa ai family tui. Aha tui. Ta neo e nau mawahe me he executive, me he cabinet. Ka au nau ostu maari e wheunga. Ki au fu sisi au pita ki sirin o tau awe ke tui he tau liri mai. Ki au ia kai ton ke to sisi e hongo 10 miliona. Pe toi lahi angi ai. Ko whakau e. Ko uhinga foki e tau ririu. He na ngaue'i aki he kau. Business partner. Mo kakai he atakai ne afio. Hono lohi aki i holo o tau ngari ware ai ki mamani e na mea lahi. He kau aku mo e whatau e passporti mo e mea pehe. Ka kia au. E whakau koe ni. O Totonu ke oa toi si, ke oange hapaanga wheunga ke fie maarie. Ke fie maarie e ne ngahi fie maa whapaanga ke wheunga moi tui o poini ia. Saiange e koe ki paanga sisi ia ki he ne, ki ngahi mea koe e hoko. I hono ngaue'i aki he. He kou laua mea koe hange koe laua Einstein ke education. Education costs money. O whakamore paanga yako. But it costs you more if you don't. Kau toi whakamore paanga ni ata yako. Aia ki au. Neongo, kau pehe koe fusirin lahi awe geni a whioto ata. Ka kou whakotua e toi lahi ange more e gai ke tau whaia. He Uhinga e wo mai e kau business partner, kau con artist o nau ngaue'i vare aki apasia KAKAII ke monaki ke wahatu. Anga e whakaukau i siu waya e. Mahuinga rewa ki tau sio ke tau whatu ha system o whakalufua hono whakaukau. Pea o mai hawi sone o whakaotua hono lau maari ke
ke whakafoke pule lelei mo tali uike whaunga Fonua. Ange koe whakaike koe paremia malolo. Pe te mo ui pe koe pule'anga ha. Whakate mo kālati whakakoni stūtoni. Kau kai ki hoha e pe koe ha. Fo i mea pe mahuinga ka au, pe mahuinga i ke PAATI whalufua. Ke o mai e pule lelei mo accountability ke whaunga. Ko mea koe ke mea hae mea ke whai. Ko ne tonu pe fo i whaunga koe Setita wange hatau teu hakere lelei. Whahinga akau pe te mohunuki gai ko pau ke fuale lei. Panga i whakaupau. Tau mahuinga le vai whakaupau o unu whakakulupu me unu whakafautuitui. He koe whakafautuitui loloto e sio kita. Ko te sio pe ko te tūtawa taina pe te mahuinga pe kita. Te tānoa pe mi and mi mo mi. Koe whakalufua, ko pau ke lalanga kia feilaulau'i, ya hake whafonga kakai o mua, e whaitūtoni. Kau e whaitūtoni whakamui taha pule'anga koe ni, e whaitūtoni o kilonga mai ai whakamalohi, whakakomniusi, mo mo afungi. Nei kai peke o mai whafonga kakai ia. Weni ke kau market, ko talanoa mai he toha ki au, o ka polisia whenga te tāwhi, e nā whakamarket. Ka koe uhinga whakamārketi, koe uhinga koe sie mau, ai whamiri. Kai ke lawa whamalohi e kumegoia. Kai ke, ka kou tui tokoni e nau whoi tūtoni, hala koe ni, pawa ia wiri whiau ka hanga tuakina nau loi aki. He kumaka tūnga pe e tui nau loi aki, me he ngahi whamatala nau hanga tuku mai. Siwe moni te o negativi, siwe he whalai te weak positive. Siwe moni te o negative, siwe whare te weak positive. Ka amaya koe ke moni te koe ni. Amaya koe ke moni te koe ni. O koe ka teo pe uhaa siwi, ai tamsi koe na uhinga i lockdown ni. Tamai o confidential e tuku pēta whaaki. Ka koe peise nau tisisine nau tauria koe ke unlocka. He siwi ai kau frontline na. Ange koe kau akapulu koe a wawau se ni tani. Mo he kau wai ngā hea kai tue kau popo ea o alo farmasi. O mea mui koi. Kai ke hao hawhainga tūtoni whotunga pēma pule'anga. Koe ke nau te tāu ne toke nau te hoka hataki. Uhinga e whotu atu. Koe pate PAATOA ai kakai. O nau whotu tō mai timi. Then they can do much better. About o mai whalala kakai. E ata walo novema. Palko ia pise ki ta fulahi ku reanga e mohoka. Malo apito. Setita lave'i ke lave'i atu. Toa atu apito mo ho tahataha mai pe. Ko lelei na laki ko le mai pas ko ia. Pe toki hu mai. Ko na mo tala no e leva foi loi ko e pule'anga ke. Malo apito Setita po apito ko pe lave'i ka biveni mo ni apito e. Me aku ko ia. Setita ko tana ko whika ki pia moe fui lockdown ni ko ni fui UIKE2 ne taho tau si tua mei ai. Ka pau e ke mai hata hape ko hai hani ihi, ko hai ihi he tau kainga i Tonga ni na nau benefit lahi pia mei he fui lockdown ni UIKE taha ko ni na toki o si. O ka ke toi vei wa Setita ko kau si ai na. Ko no moni na Setita he ko tano ko whika anga mo tono no ko ai anga ko whaitutu ni ko ai pule'anga. Ko ngai whare koloa mo ngai supermarket i kono moni ko kinautolu pe foki na to anga whainga mari ko ke lava ko ke nau lava o rere whai whatongia. Sai ko hai ni ihi population ko na Tonga ni he private sector nau monopolize a sector ko o whare ko o business whare koloa. Ko kau si ai na. Ka tau pe mo ngai supermarket i mo me. Aia ko mea ko na hoko ia. Dominate he kau si ai na. Ka buangi pe mo tau ka ai na ko ia he ne tuku. Ko kinautolu i he foi UIKE2 ni dai whanonga mei. Ko tau ka ai na ko whai ai whakatu umari e kinautolu i he ne tuku koe i he ne mea koe he mea whakapisi nisi he anga koe tau whanonga. Mea kona ngaka pi veni whakaka mo kinautolu tau ka ai na Tonga koe ke whakatau e fua e nau ngaue'i e ve hala pe mo ngai. Na iku ta ofi nautolu ia. Nei ta ofi ko nga fe ma to ko fa ko la lava ki da ku ta ta
O mātoro ina mahu ke whare koloana ke kia whainga whunga ia ke mea na mahunoa ia pe. Ai ko no foko sio atu o kai whakapoto whainga whunga koe tuang hai pule'anga tatau te whitu e kai pe. Ko mea mo ia tau ka inga fua ko we. Ko tau tai ai no whakatau holo ko he pe hala mu. E whea mu. Ka ko sio ai foi foronga mai ko ne tau lockdown na do si. Mo e mataka ai kau sai na mo na to. I foi fonga ko ni na fa he pule'anga. Ka si whaka ofa pe tau ka inga. A tau kakai ko na fua ngai ka venga mo ngai fatongia ngai family. Ka mo sio ke a ko e whainga whai tutu ni ko o hoko. O kau sio atu le mai ki he mea pui ko i kai whakapoto. A ngā koe e whai tutu ni he ngahi mea koe ni ko. Ko taka kei Setita na ua ki mea na whanongo ai. Na ki tō ke he kapiteti e na whakataha koe na toki osi. He nai ai ni ihi ai na nau tō loto pe na tōru ke hoko atu e. Ai lockdown ni. Ai whanonga koe na tau whai. Pea iai mo tō ke he na hoko ai kana e kawe isi koe ne teu'i sivi koe ne whanau ako. I he push ma alohi au pito ke tukuange ai lockdown ni ka lava ke whai sivi a whanau. E koe mea kau hoko ia ka mafuki te ka wha ngata e toko lahi. Mahino e kai te wha ako ia. Ka ku panaki au pito ngai sivi a koe ni hoko. Ai ko siatu e ko whanau ka koe ne tu na e nau ngai tō ke na e ni e mena nau ko peke tau lua e tai pe. Ai ako sio hinga hime fa politikare ke lava te fa KEMIPEINI mo ga hime pe ka fe paki foki banga lelei fa lu fue ai vilo ko anga algo e Fonua he te tu ka ke Setita ko tala no pe fuga Setita he ko he fo mai e fa no fa tu ni ko ni u ha pe me olunga te fa mai e Setita ha ke ko fuga tala no na fa lave ma pe pare ndia audience ma pe pa mo tamatui he kamata ma ko le fa fa tonia to ta malo imagina na ma ka taimi Setita na ka to tali. Na kai te taria ke te whai e te whelonga ki koe tō wholofora mo tamatui. Pea na hasino peia i he ola koe ni ai oko tali wholofora. Na koe ke whai tali wholofora, koe whi maami a tamatui ke te whai o tō wholofora, a tali wholofora, whikau ke o ke ofisi palasi. E ko manatui a Setita e lama koe paremia ki Nusila. Tapanga pe koe paremia, na e si tō koe paremia koe he ne fo, osko ne quando fogano foi ko pare mia na foki menguri he na mau ia i foki pe la ka fa so de keti ko ka mai tua i he fare loto ko ni ai a loto Tonga i tua i menguri east na ka wa he o tu no atu ko he me a ko pare mia o si ko fogano foi a ko ia o si to ko pare mia ko kamata o ata Setita ko kamata o ni si to ko ni a foki ta mai ko o se e ka poka ko se ka ko kabineti o to ia to tu ko ta fa aki ko pena to ai ko ai pare mia ka ke Setita ko ta no pe o ko tu ko ka fa nga mama ki pe he ia ko tu ia we le tu o stai ki o malo lo ta pa ke ko pare mia pa te mo fa to ka anga ko fa ho ko fa to ia o ka ka ate pesro ka ko ta no ba wen ke te lava ke function lelei ia te fa ka kau mo te fa uta he ko takiki ta Fonua. O tu ta to i vei wow. Hake ka mena la weke e ka u fo a ka ka titeiti. Ko me ka ta mai na Tonga to fo ka matui mo fili fa ka poto. He ko pule'anga ko ni ta kia pare mia mo ka minista. Mo to na mo fili. Na ko me ko ka longo ai o ho ko tai ko taimi ne Setita ko ta longo ai. O hi ko KEMIPEINI. Ka pa na ka ko taimi KEMIPEINI ne ha ka ke o mai fa ngaue'i ko ia. Kaya Setita ko ki lave pe ka fa ki ko ia he. Mahalo au pito e lelei. Moni au pito ko foi to ia ko ia e lelei mahalo ko Uhinga ko mea mai ai pare mia ko fu ta uto atu ko mo fu feu ina ai ke fra hoko. Kai ke he na ta ia fu Setita. Kai ko fe ia. Kai ke he se asi te tok fok mai ka ko kana isi ulaki fra ilonga mai a kapeli ke ho mai a kapeli. Halo Setita. Kalau tu pergi ugi tanah kat pergi mereka na lave ko kia biveni ko tu mau ngapit. Kita mau siapa ko yang ayah Setita fai tutu ni kimu'a ni mai. Oke ke ilo bego Fonua tawatain ako Tonga ni bego Fonua pule fakafepaki'i. Ko tu pergi tahu fakau ke taimi ni ke ngai fai tutu ko mai. Ko mereka ko ke mau ngamali kat dia
kai ko ke logic lelei ko fai tutun ko tu ia o si tau o si ton beke tau whakakau o ilo uhinga u tau kei whai e koene ke whiu e tai ni mi me wa ke ni mange ko men ala kia ka te tau lele pen tau tolu ka lewa ke liliu e administration ko ni ha o si Totonu beke tau ilo e uhinga u tau kei he lawa i pe under state of emergency e tai ni mi me he kamata anga mai pe kong mo tau ko siwa on ke tau ni na renta tamu kong ngahi mu kon fai pule'anga ke fakafepaki'i na ngahi Setita ngaue'i ngahi fotutu agi pe tutu ni ku tahi wa ku siwa ku instituto kawai mo ngahi me kon tau siwa nge ko me kon la magia piveni ka tonga mari kon fai wa ko tongan pe tahi maman fuli pe folau e hoa ka minister mo me ba na wa ki only in Tonga so mau inga bito ke tau tonga ta fa ko ya ko fe me ko fe la foto fe tana ka ti me ko na la ko ya sia si ai me ko ke hu ke te au o ka pau ko te o siang e te hu malu i tu o wa pe ka ke te hoko ko transmission ke tu fa ke vai la si ka pau te puke ka tono na ofenga ke fa la foi la ko ka pau ko hinga pe hu malu ia ko chance ko ke puke lahi o mate o lahi nge whainga mali aku o bagi Totonu ko tui no fakapopula e kakai ke ta wosi ilo ko tope ko Totonu ne ai popula ke Kristo ne fakota o taina ko mea I ha mai e finangalo e o tua ke tawa taina e tangata ko mea I ne ngahi o toto e taha o ngahi o toto taha pe kakai ko toa pe ko eu tawa taina to o taengata ai kakai Tonga mo kakai ko toa pe nofo e nofo e pule'anga pe ata ki kakai ko toa pe mo na mo'ui mo na sino mo na taimi e kumi mo mau koloa e ke faiteria ngaue'i mo fua na unima e ke pule ita fata pe kinautolu ngai mea o na utolo ko ngahi Setita ngaue'i ko pule'anga faita nimi malo no fenga malo ke ko ngahi vaccine kon ko te expire ka pa ko Uhinga o ke fu fia malo ke na hona tolo fa popular e kakai ki kange ko ngai me kon ko ke hu ta ni ka ke pule'anga fatemo kalati fakatu ina he ta ni mi tau alta tolo ke community so mau inga pito ngai faitu tu ni ngai me ko peisi ai ke fa potopoto mako ki me pego fe la veta ke ta fa ka tu kwat ka sas ko na ko fa tonga et ma lo tonga I uta mane alo fa ne ki o bongia alo Setita malo apito ka peli se asi malo e tau mau e pongpongi ni o ku ke fe ha ke pe fe ha ke ai ngaue'i pe me tonga ki ko tu pe mahal na ke whanongo mai pe ki he ngahi whakatalanoa pi vene o ka me o ke loto ke tana ki mai before asi o mai eu ki tatawa to ko kau me na whakailo o nga ko na market I mo mea e lotonga lockdown ni o na opo on flu ba vai ko ka urere au ki ai ka mo ko aku tala mono at ki toi nga POLOKALAMA Malo apito piveni pe whamano I te ngaue'i koe na toi ngai aho. Se asi te foki mai kia te koe. Koe tūkonga ko ku tuunga ko ki ai ho mo teu ki he toi pe ai aho hiva pe a tawa o ki he whiliwharearea o e taoni. Fefe ai teu pe a ku ke fefe hake koe se osi pa fefe hake vāhenga ki talanoa mai he ko hiku osi mai ngahi ka venga ko ia he maulele mai. Se ase o ku mute o kai ke onga mai se ase. Iyo, koia. Malo Setita. Kai ke u follow lelei ko toki hu mai foki ni aku. Kai ke ko te u na ko lau ki whainga maari ki foi lockdown ko ni ke whaki malolo lelei te whai ha te sio whalelei ke maunga aue whakangi whamao pop
Koe kia mea lahi ne whai. Koe hangoe lau. Ngau aki whanga maari koe ni whanolotu e tau teu whiri. Pea mo te sia wharerei pe ki ngau koe no whai. Kia te au ia kou pehe Setita kua mau e kakai. Mau kakai mo e nau whiri. Ka waki no hani ihe au te ke pau e nau whiri e nau tolu mawa. Less than 10%. Ihe kou kāna ni aku ia ke buongo i koho mau wahenga. Ko pe au ko si ma ka ko mau inga pe whaapapa mo toka. Appreciate I feel ko whai e kakai na whai e kakai ma tu fo ke au me tanga mau ko quantity Setita ko au ia ko os whare area na ko os whare area ko na tolu ko campaign for all ko au ia ko me lahi pe ko fe foki ki kakai ki walo famalo ke kinautolu honga ia I whalala na o mai ke te au I fui konga a taimi ko ni na ku whare ai na whakahoko mai pe he mau komiti melis o ku na fotutu ke toi hoko atu whakaosi e mau ki POLOKALAMA KEMIPEINI mo takai ko ni toi ngahi kolo o Tonga tapuaki pa ko mau inga ia pe ki whanga mari ko ke wa ki kakai ne ngo ko si ai pe whanga mari takai holo ngai whai kawa ngai hawhanga ke pe o sosiale ka te lau ki whanga mari ko ia ke uhai ki kakai ke mau tanoa mo whamalo ke te kinautolu whalala nao mai ka ko pe ko si napanga mari me ko toa te wat ko en ke whiri hango lau ko whai pe mo au ke ako ia Kau kai whake tuku ai Setita ia ngai campaign ke he o whanongo ha hele teo campaign e ka whake pule'anga o mahino ke te au o panic kona tolu ia ke te au ne ton ke nau whimari ka pau na nau whai ho nau whatongia lelei I fwoi nere mai ko ni te nau whia maari e te nau nonga. Kau asi mai koe mahino ne kai ke whailere e nau whatongia. Ko kai toi ha mea e nau whai whenga koe ke toi retain, ke toi mao ho nau sea. Koe whakailonga ia, tau hui he kaure kau tamate. Koe whakailonga ia, nei kai ke whakalawa whakahoko lelei ho nau whatongia. Ki Fonua, ke maka tuunga me ke toi oange kakai e whalala kinautolu. Kaku, alu e tanu halau, alu e tufa ha moe. Ngaue'i ai paanga tu hau e kakai e Fonua. Kimu'a kori pe whai ki lockdown. Nai whai e na fu KEMIPEINI I eua. Ai e whafonga ko eua. Nei mi oski ai komunista hufi mo ngahi loki ako ko ufamore ko ni ko tuia ko ufamore he paanga ai pule'anga kakai e Fonua ka whakahoko ake na campaign ko piaue ko e whakailonga ia penik hoha kai ke ko anga ia e kusio ko ke o ko mo I lelei au ia ke mau KAKAII Setita PAATI PTOA kakai koe amana ki lelei ki ai whai e whatongia kai tuku ia ai anga lau ko alo pe KEMIPEINI o au ki he ngataanga kimu'a pe whai whiri ko mea mahu inga hai ni ke ua o se whiri waha hapa pare maha ko pa pesi kana pepe kana ai pe me ko e fe mau ke whakahoko ko toa ngahi ngau e ko Totonu ke whai ki mo ke uma whatongia ko ke Koe. Malko ki mea pe ko whelawea ki ai Setita. Ko ia sasa ko toi ko ni ai aho e hiva o ko ha ho o palani ki he fo I aho ko ni hiva ko mo toi ahi pe o hange ko ia ko fa matala pe ki ai ha fa toi sei ko ha float pe ko ha me atonga tapu o luaki kimu'a pe to whakahoko e whili ke o mai ai pe he POLOKALAMA ko ni Iyo
Na wai whakaamu ke whai floati he koe kore mai pea kaupopou whai a whakaas koe KEMIPEINI o ku na kore sopu ke nau tātou nau tolu POLOKALAMA KEMIPEINI pea nau pehe nau mateu teu ke wha floati I a ko ia. Hanga te au toi pea ki whai POLOKALAMA wha pe tolu o toi ki o kuahenga pea finalize he whiawhini whataha komiti KEMIPEINI ko e tangata pulaki. Pea tau tuki hanga whakahako mai ka au. Ka koe ne tui ako he taimi ni nau whakaamu ke whafloati pe whakaos e whakaosi ki sopu. Na nau kore mai ke nau whakaosi pe nau tolu e POLOKALAMA KEMIPEINI. Pe whakaosi a ka floati. Ka mga tuunga I ha whakatame pule'anga. Tau ata o pito ia. Whamalo atu si awasi. Lelei, oku, tau kolosi he kia Ramsey. Alani Ramsey, oku kolosi atu ka te koe uhi, toe pea aho hiva, pea tawa o ki he whiri. Oku ai ha teu ai wahenga ko ia o tonga tapu walo ki he ngahi aho koe ni oku toe ki he whiri. Oku ai ha mo ngahi aahi, ha float, ke ki ongo mai he tawhaki ko ia, malo. Awa vito Setita. Matu e taimini mau programa ke wikosi. Tole ka tau me ke wikin. Ai toi a folaha. Mo waini. Matu e foki mai peke te tuo te waini. Ka pai lawa a folaha wikin. Waini ka haupa ka mau. Flauti. Pai mo ki workshop e ahan. Ka potu te potua e ke. Flauti ka toa e wahi. Ki ono mai ke ofi ki ho o telefoni alani whamore. Mau workshop e han ka kotupe te fotua e tuwa ki flauti ke mau katoa mau foki ke mau ala kotoa ke flauti e ka ngaha kui tātuku e mau POLOKALAMA. Opana ke olele tu whaleka ni nai toa folaha te foki ma whakas ma beki waini ka palawa he taha. Ken aga maulawa takai ko he kolo aga fai ka vai o me fai pe ia ka ka po ma tai ka mo ku ko le be he vahenga mo si o lelei mo si nga ne kan ko ho ko Fonua ke hata hade ne fa mal hi mo to mo fi ka fai ko mo konsenismo ui me so tonga mo mata au te mo puputu I hanga hine ko hoka te motor pakahanga tonu me kan te te kitau ko te si lele ange haka tu ko Fonua ko te whanau pangamoko puna o ka mau mau e matol matau tolu ko toa he ko nga ilanga be he mahui tini Molau ke kalau se faiaki ka mo pamol he mo tai ke ngaue'i. Ke mahino e vai mau tamu ngau. Ke he apito e me te tu hapo fenga to taha. Wo sai te tasu he ivi. To ko taha mo to lahi. Ke o se beta na to ya. Ke to ko ni aki. Patata ko mo hu to. Yo mo malong te ha ka nga fono. Hame hoko mo se to ni aki. Sio behe spoti. Lelei akapulu, lelei a ives kalamu, le kau lelei he tini. Wah ko he tana he toko lahi mo toko ta. Tana te hana whanonga nei arinai na eke e mo. Kon me muli whapanga. Te he, taha e mo wisone tali a kanta pili. Te tau na tau kore. Pai o whamaha Fonua hapanga. Tau te whakafoki a te nau tali Totonu. Whakamatala paanga ke mau o te tupula. Mei mua, te he pēna tōna whapanga. Ahora be, o hikina tūreo mai pēna whakana tu te whaina. Ai ko mahina ko ke mea kuria. Te tari iaki ko ia. Ai ke ko whongai o si ai pe ia, hango glau koe ke mea e tau maa.
Ngā lelei aki pe he loto tau taina, o tau mua ka o kau ke sai, ke kau kau ka whahai. Kau he mea ko whakore mape ke mau kau KEMIPEINI, o te tau tuku ka taha ki lau. Ka anua lelei pe he kakai nos mamara ko. Ako kia pe mo tala monu ko panga ka hofunga, penu mau makatunga penu mau lawa sum whakata. Mau whalala ka pe mua ngaue'i. O sia te mo tala ka nei mau ki taha nei whai he tahaua. O ia pe Setita malo. Malo apito e alani ka tau ki kolosi mai ki haapai ki a fifita e ka hihifo. E fifita fuoloa foke tai whanongo ho kau ngā kantiteiti au ke mea koe pau. Koe pau koe a haapai taha tolu koe pau au pito. Ka ke ki ongo mai fifita ko hae mea o ko pehe au ia ko ke osi pau au pito pe koe ia. E nā ke talamai he wike ko osi pau au pito. Ka koe hae ki toinga koe ni ahoe hiva koe hae ngaue'i o ku te watu ki aia haapai taha tolu. Setita malo au pito. Mone lau koe tatau pe koe rea he roake aho e ki tatau e po au ke au taha malu. Koe te aha mea i kehe. O ia foxi. Koe tatau wai pe. Ka teo atau e ki mea koe ni o ku kehe ai e. A ma whana i aha pai taha tolu o ma kehe me he piwa ki tau koe ni a toinga kau kantiteiti. Tawanga pe foki ai lele ngai whai kawa po uri he matua tangata. Pea pehe ki he ngai floati. Ko hapai taha tolu, whokotu e hapai taha tolu e mea ia makehe. E kamatai mai he inomuka, e whaikawa he oek whawhine. Wau ke kauwhine mātu a vai, ko e tau tupu whewhine. Na e laivi mai whaikawa he kainga o tmomua. Ko e whakahag mea e nau pou mai ke whine motu an. O nau whakahoko mai he me motu. Pea maloen go ava lo katau ni ke te atu hafutanga I kawa e ki no muka ke whai kawa me toinga ko e ni ke aho tahavalo. Pako teo ku kehe e whai ngaloto ko mau he tau tahi. O kai ko hoi tangata pe o malawa I e po tala noa ko e ni. Uhinga foki he ko anga e tu ko e ahe taimini. Kai ke maa whai ngamari e ke retio ke lava o atu malanga ko hinga ko fone ngai POLOKALAMA pe amsia to ngai kia na lava o tarano ha katon hen pu fe ta ko apa o ki ke he ia ko hinga he ko mot ki mot ai ko me pe ma fetu ta ki ai ko kawen mo ho ek fa fine ia I he fai kawa mo po mo no talano ai mai e po ko mai fine mot an pe o ku te mo float ia ha pa ta to luitai float waka Toat. O si pe koe aho taha walu e whiri, koe kamata ia e floati he aho taha hiwa. Pea mei no muka pe ki kawai haano. Fau mau pike alulunga, alwai pe o au ki kawai haano. Pea mau potahai, pea mau toki. Matuku lewa, foki mai mone lau koe mea whakaiki. Foki a hahake ki hahake, foki a hifo ki a hifo. Pea tuk peka te au ke utoki hua tau ki whare area. O whātu. Malo apito fifita ai teu pe mo ngaue'i pe me haapai taha tolu whakamonu I ato ki a te koe. Kai ke te utoki whakaosi mai ki a te koe e lelei ko whi Timote o ke iheni pe ko ke Timote. Teu kolosi atu ka te koe Timote koe ha ai ki teu ko ia o ko toe ke whakahoko I he toi kone ahoe hiva pia me tonga tapo hiva. Malo pito Setita. Ke mea pango pe foka kai ke mai whanga maari he wike koe ni ko si ke ngaka lockdown ni. Ai ku toi ku kolo e ua ko whātumu pia mo hawirulik ke whakakato kia KEMIPEINI. Pia toki tātuku rewa ke ngo ko lahi ko te tamatonga mo whamot. Koe whakamu ia ka lawa fui whaa ko ia koe ngat koe ni aho hiva koe ni ke aho tāwalu. Ko tui koe ngaue'i mahinga ia ke lawa whakahoko. Whi mau pe ke whai haa uneongo ku. Pe ni ko ngari tua whātumwea mo
hawe uri ku na taha na to ke to wa kan te ko e ko ke fe ma uia ke pe pau pe ke fai a o ki ai ta tau ai pe ko foi file taha ko kolo ai pa ko ia ko ai foto to me fa ka ke fai pe nga we o pa o pe ke ngo ko ia ya to ta tu le o ta tom fa mot ki mo ha ta wa lo ma ko tu ia ko ta ta pi wa ya mo to ngat ko le foi a hi wa ko ia pe se ti ta ki o bot ke ka ho ka tu ko ni ko mo le foi wi ke ta ina ton ke fa ka to nga ko ni ai fe nga le fa wa pe ke fa ka to ko to pe foi va time ko ni malo. Malo a pita whakamanu I atu kia te koe e Timote ai ngāwe kotoa pe o ku amana ke whakahoko I he wikeni pia mo e teu ko ia ke whili I he aho taha walo. Ka peri lelei te ke toki huma ko whakaosi tau POLOKALAMA pia mo ia ka kolosa ki tonga tapu hongo folo. Ka peri koe hae ki teu ko ia whakaosi o ku maari e mau pia tonga tapu hongo folo he anga I tau lele koe ni. O ku haha o ngaue'i ka peri pia koe haa ai ngahi ngaue'i o ku teu ke whakahoko I he toe koe ni ki aho e hiva. Malo Setita kau ki hawa te lewa he whanga mai le whaosi ko ni. Ke fia apito he POLOKALAMA e bongbongi ni pako whamalo apito at Setita ka te koe pia mo e fotutu e POLOKALAMA e bongbongi. Koe o whai ki whakataha e ku tim KEMIPEINI a e whiawhi. Mahi noai e toenga e ki whai ko hoi o toe ki he weekend pia mo e weiki. Koe ki whai KEMIPEINI pe e ua ke wahangani o toe. E lava lelei e ngofo iwa e goia he weekend. O ku whai ki floati he tūsite a tahano, wika hauia. E apply whakataha pia wea laiseni pia mo laiseni koia e float whamamoi. E na stari whakataha mai pia ngofo laiseni a koia. Ai au whakahau koia I he tūsite wika hau a tahano. Kei tū tatau pe, mo taimi tatau, whakahau koia float koni. Ka koe anga e tu e POLOKALAMA e toki mahino a e weiki pia mo hoi a whiawhi a ili anga e whataha koia e ku tim KEMIPEINI. Koe tātu koe POLOKALAMA o kou whakaamu ke whakaasi mai bea ki lapahani e tu ste wika hau. Ai koe lere floati aho pia whakaasi mai lewa ki lapahani e whiawhi tu ste po pe koia. O tuki mono nofo ki ai e POLOKALAMA. Ka hangi o lau e toki a whakatuku ia e whiawhi e KEMIPEINI ka koe angai whakakawa. Pamalo atu he POLOKALAMA lelei bongbongini. Pea neongo ku ki whai aho hiwa kanu tau hanganaga atu kai. Ku whampe te ha ki whai POLOKALAMA peheni ki whai he whai wahatai metu koe. Tau whai wawai aki lelei he POLOKALAMA bongbongini tāno ki ngai phenomenon pe mo ngai issue tau whanonga ia mai. Ka koe ki whai tuanga aho atu koni ko whampe ka pai te ha ki whai POLOKALAMA peheni ke tau. Koe mea whuka loto se tau meu di liu ngofu. Koia. Pai aha ki POLOKALAMA pende tau ki tala noa tau tolo tuku e ngahi issue ya koe mo ngahi phenomena mo tau osi whai whanonga mai ai hangai koe ki TFU koe baby warais ka tau tala noa tau tolo ko hae tau ngahi approach ma tau ngahi mandate pau te tau whewhange tau tau whalea. Ko tu ngaha mahalo ka ngahi mea te tau hangai o toha ki mea ngahi loto mo ngahi whakau pai tu ki lawe amu ya. Ko whamalo te whekamaria se o whatka motu malo api. Malo au pito ka peli pak moni au pito ho whakatara noa ka peli pe tala monu atu kia te koe pe foki tonga tapu hongo folo. Kou tonga tapu hongo folo. I he toenga koe ni mo ngahi floati o ku whakahoko. Whamanu I atu, ofa atu. Lelei whakaosi mai lewa I tau POLOKALAMA ko ia o e pongi ni ko i ha ko wahenga whuka tonga tapu ko kau mo I he wahenga lai o ne tonga tapu wha hongo folo ko wha ko taha ko fitu mo tonu katoa. Alo vit Setita e mea ko. Ko ne tu koe mau wahenga Setita koe mau KEMIPEINI e mau tolu ne tu mau toki tu pe mau KEMIPEINI he hoa I wawha ko pa whai whiri. Koe mau whanonga mato ne tu mau si kawa whoke ngai e ria lalahi kono tonga tapu wha ia. Ai tau tau mea Setita o koe mau whakanofo mau tolu. O mau whakapapau I tue mahino koe mau ki kainga I whitu koe ni halare wā o nau kau mai ki tonga tapu wha te I mau au ki kainga koe ia.
si kainga konga i kainga pe i mawhanga he ne tu. Pea te mauto foki pe matolo Setita o mauto ki hai ane pe o mau wahenga mauto. Ega ke mauto tuku matolo hati eria. Ko eria pe ki futawhaka tauriki, futawhaka mai mui ko ia. E whenga ki whae ia o whakakakato e ngai whaitu ko ia. Ka kone tuana Setita fui waha ko ni ki e aho whiri. Ka pāpeka ki mau wau watu ke mau KEMIPEINI, mau tu wahenga he ne tu, ke mau alu ki ai he whio ki whakawhai kawa, ke mau alu ki ai ko mau o toa tu toa, pe koe hape hawhai ngā whonga kai mahino pite mau wako piko mau kai ngā whinga ki whakakakato au pito pia. Pea, o ki kai pete tu haivia Setita KEMIPEINI koe ni. Ko no moni koe ola KEMIPEINI a toku mea ki mui ka kutu ko whatongi a koe ki whai ki mau KEMIPEINI a mau tolu. E whai ho mau reri taha ki huike ke lawa whakakato whatongi a koe ni. Pea i kai ngā tai Setita ku lahi au pito whitu taki mai a pea moe ka mo teke mai au ke fai mo whinga ki ai mo floaty ko he ko hiki e whiri. Ka kone tu ana Setita pau ke fai mo floaty a mau tole wahe ngona tonga tapu wha. E lawa ke mawhakakate mau tole mo mawhatongi a ko ia he ne tu ana. Ke kimu'a he whiri. Ai whatunga wako tui mau inga o pito ia he ku mawhana mai ka inga ko ike. Ke lawa whakakakate whatunga ko ia ke te watu koni ke he whiri e mo floaty mo mawhakakate. Ka rea Setita ko te tu ia ko he taimi ni, he taimi tatau pe o ia e hufia pe whatonga maho ko mea mahu i ngā pe ia. Ko e hufia whatonga pe mo e poletake whatonga ko no whai. O whiu mau foke iwi ke whai aki. O ke ngata pe ke iwi i whakatua sino, o i ke lawa ke whakato ngā whatonga. Mo i lelei, mo i mea pega hotu, mau i ngā putapute hufia ngā whatonga pe ni tatau te whito ki hinga mau i ngā pe ni. O ke pego ki ngaue'i. Pe a kita moto family ngai goni ki he lelei whanau fua ai Fonua. Ta ko tui ko kau mai ai o tua ki he whatongia ko ni ko tui e lava pe ki mau whanonga lelei pe. Ko mea whake tā Setita ko fo ki unatula ki fu o haa ka whainga mea. Ke pe ki u tu pressing na whainga mea ki u ke pe. Kai ko whaambea ke tu pe ki whanau lelei pe mau whai whatongia pe ngā unu ko mau whai hange ko mea nau lavi ki ai. Mai iwi lau maari e ke ni hanga tataki ngaue'i, ngā ngaue'i pe hini ko whai. Pako tui, hange ko mea nau lavi ki ai nei, ngari ki tau tāpalasia ta whaki koe, fo whatongia e pule'anga. Ka ko tau nofo koe ta whake taha e Setita sio atu. Mahana koe taimi pena o mai ke pehe. Ia ki taimi ke mau ki mārolo ai, ka lava ki mau te focus ai i he anga kone fo whatongia mo mea ko whai, mo ngā unu kone whakaikui koe whiri. Ka rea Setita ko ne tu ia ho mau kāinga, e tui whenga ke mau te ki maa o pōpuangi mau kāinga, ka mui kai ke ngā tai mau whenga ke mau whakapapau i au pito, ko e lelei taha mau whai ke KEMIPEINI, koe pe tu pai, koe whatongia koe no whai. Ko e mau kau pōpui, ko kamata ke nau tu mai mei tu, a koe ke sio he ngai whatongia a honi. Setita ko whawhonga te whamalola, Setita pe ke o kau ngā aue, pe a mui kāinga, malo si poesia. He puhoko ne kona whai lockdown i Setita ka puhoko mo ngai POLOKALAMA koe ni whahoko ke lawa peke a watu ere oe. Kau kanti te imo kau pōpou, e ka papeo mamani ka mai kau lahi kau ngā whanonga. Koe ko whawhonga tai whamalo Setita. Ko ne tui he taimi ni, mahalo ko tau whanonga tai pe koe ni. Ko mea pina ko whamalo ai ko kai ki toi lawa tolo i e whiri. Ko tui ngau e ke ngari e lava te tolo ka tu fuga ko distrito ne mo lao e ka o fa pe fa tau firi ko fa malo pe o ne tu ko ya mal ko de tu ba Setita ka folo nga tai pe ka te tu hai o fia pe ngau e fai ka mo de ta ya la fai ko i ko fo fa to ya ko no mo fai ta mi he te fa to ya mama ma ko ki me a pe Ko ia whamalo ato e lelei uwhi ai malo e ngāwe lahi pia mei hena pia aku tau whamono i ato pe ai ngahi ngāwe kotoa pe o kotoa pia mei Tonga eiki. Kai ke he ko e mahalo au ko e whakaosinga iau e tau POLOKALAMA o ku kei iheni ai sea ko ia pe ko e sekeritari ko ia ai poate ko te vita.
Ko ia te tau kolosi lewa ka Tevita. Tevita, mahalo mo si o kei nofo i mai he tau polokalama koe o i pongpongi ni. Pea ko whamalo atu iho o whakatoutou mai, mohono o mai o i kaingani ke tau kau whata mo vahe vahe. Ho o mo ngahi oko oko, pehe foki ki ho mo ngahi palani, pehe ki ho mo ngahi whakatoutou ko ia ki he... ki he teu o i whiri wharearea. Te vita kou whie e ka tupi au ki a te koe ha ho o ngoi a au ki he teu ko ia ne mou whakahoko mai ni onga nei si e taimi o e teu. Ka koe hae o ngoi koe ni a au ki ho mou teu, whiunga ho mou teu, pe o ku kei toi lahi ha taimi. Malo, Setita, kua matu bene? Ya. Ia mala abito e whamarati e whaingamari ko mai ka mai. Pe mai ka whawhonga ko tō ku uie tuate. Ke whai whatongia, ko ne tōko e taimini i he sio whakaluku fua koe ke tau kau whawhonga, o ku i he tōnga o whaisika whawhia maari, ange pēwa whakapota anō na whaisiao si, pēa ku i e pēmu whakaamu ke kau whawhonga, koe lau maari na e tānoa mai whawhonga hapai, ke te au koe loto tau ataina, mai loto whiawhia o tonu ke ihe kau whakawhonga i nga ngaue'i koe nuk whai. E te punga e nga loto tau ataina, pa whai ngofua rewa e nga ngaue'i pe mo nga ngaue'i whaenga. I he taim tatau o kei whai pe a poa te, whakaloku fua i hono whenga ke puke mo whai tokoni whakatau taha ke ka whawhonga ku o whima hatokoni mo po talanoa, pe a whai ai au tonu ke whai whakaloto la. Mo whakatala noa ki ai. Ko ngai mea koe na whamaa boi fo i he tala noa ko mo whai. Ai ngā whakatutu koe ni ngāwe ki he ngai aho koe no kei toe. Te ka mata tupe i he ahoni. Ko ahoni fo guawa lo tauni pa kuos whakatutu uga i he poa te ia. Ai tokoni ki he whamamaa koe na tonga tapu whikatolu kei ilo lahia. Pe au ku lawa kia niongo ku whaipe whima umai a keipi kai ki he whaunga o e āhiko e puate kai e tari pe ia kai kei alu pe puate i whaunga e lawa o huai ki POLOKALAMA whaanai ke whaha e nau pōpō ki whaunga ko ini. Nau kone toki fuafua lons e ni a anai a ene POLOKALAMA ki he public i whaluku fua. Ai a koe e whiawhinia, pia koe a pongpongi o kwhai ai o aahi ki tonga tapu nima ki whahefa. Pea mahalo e kau mai peke ai pea moe koro e taha, moe wahenga taha, e ngai koro, topule lulu, o whai o ki wholaha. Ai ki wholaha ma tonga tapu walu, Alan Ramsey, pea ane kamene lauka alani, o kuos whotupe i POLOKALAMA, pea mo vai ni i tusi ke whakataha mo homa ma whane fituafi. Ngai koe tōpule lulu i heni i POLOKALAMA ni wikeni, ko wholaha, pea mo fua foki o bulere mo whane i ho fua. Ai koe kaupe i whakasua whane ko ho fua pea mo homa, o taketia ki he tusi te wikahau, e ka whakataha maini ke mo vai ni. Pea ku e kei ngawa pe poate i hono iwi ne hono iwi neongoe a ngahi whatongia kehe a poate o lere pe wa o ki aho taha walu. Mea koe lawe ki ngahi floati o whai foke whakaukau na lawa ke whai ha float whakaluku fua. A ngahi wahenga nau cruise takai pea tonga tapuni. Pea o whai whakataha i ahoni pe mo workshop. Pea e whai sio ai ki he mea koe ake whai hano whakakorewa hakore hanga hingo fua me ngahi mawhai whakalau kau polisi pia moe ha whakotu ki ai poate pia moe kau whakapofonga kai whai ai workshop pia moe whakataha lahi ai poate i hoatani pia kosi whakahokoia e whai whakataha koia anai. Pia kukeilere pia moe ngahi POLOKALAMA re tio ki he o whai whake sio taimi no hange koia ki mea pasi mai pia me he le tio koe o ngawe aki e poate aku whakapapa pute peke whakapapa poindi maka te kau pia moia i hono siofi ko i guai tau ngahi whanongonongo pia moe ngahi POLOKALAMA na i hiki ai o tonu peke toi whai hasio whakapapa i he weekend ka koe POLOKALAMA re tio o kei tu la hoko pe ia
ai alere a tu site pe mo pule lulu mo to pule lulu pe e taimi tau pe e ke whakahoko pe mo e whanonongo whakaluku fua ai poate ke tala ha lahi taha ala tala whakaaho tu oua pe tu otolu ai whanonongo ai poate ke kakai ke nau koe timi ena ko atu ke nau omai e kakai ko ia e ko ke whakotu ia ko whai hanga ngai tālanga koe na ko whai ka ko sio whakaluku fua koe ni ki he POLOKALAMA ai poate ange koe nea koe ni ko to mai pe me tonga tapu hongo fulu nau whenga ki e UIKE e whai pepa mo sio ikai ke lava pe pa mo e poate alfa taha pa mo whafonga ki e UIKE na e whai lava atu mo whafonga ki atata kakanete kimu'a pe mo e float o te whai e la paha koe ni he tu site a taha ono pe mo e nau ko ngahi mea koe ako mao kantoa pepe e whai pepe ai whenga ai poate ke au ki ai ke whakahai ke ilo pehe kakai whakahai e poupou kakato pe mehe poate ke ni kau whapofonga ai aku os whakotuu i he pena koe ni ko osi takai holo. Ka malo koe ki whamapopo ia te whai whakaluku fua pe a mehe sio koe ni pe mehe poate o ku lelei pe ai ngau e KEMIPEINI pe aku mawhai pe kau whapofonga neo koe ngahi whakangata i ngahi mea ti pe ia kai hoko ngahi mea ko ia ke ni toi whakaloto lahi iange ai ngau e mehen pe aku whai whalala o whai whalala pe aku mone lau koe ki taha mea koe negativi taimi o positivi ko toa pe ai ngahi whakailonga pe aku whai fia lahi au bito ai pe kau te motolo me murina mo kakai ko toa pe he tokoni mo e poupou sio pe he ngahi whepotala no aki he o pe ai poupou mai pe aku kai bifo ki tuku se seita ai te sio kita ke wheta aki a wai taimi ni he tau ongo i pe ngahi tō no ko ia a koutui e hoko e ngahi tuango tau ke he tau ngaue'i aki pe ai ngahi whepoupo aki lelei i he ope ki wana hoko ha tau whemamahi aki ko ngahi whakonu tau whai koutui au ko loto lelei ki tau whai aki pe he tau loto lelei matangi whai tokoni aki tau tolu e o tua tau tui ki ai he kai ki tokoni mai tua ka pau te tau loto i te itamu loto pehe ko ia popo atu pe aku ke kakai Fonua ki kau whafonga koe ko nau kau mai o pe holo ko e tau take di mo e tau mouti ngau aki ko e full speed ta e malolo to malolo pe i he heng atahiwa ai ko malolo ko tau taka ko mete mo tau pas ndima mo mal ko ki popo atu pe Setita me te au ko whafonga esea pe mo poate whakaluku fua. O tēne whamalo ke te koe O whai pe ngaue'i kei. Ia, whakasi mai nei moto mai ho lea. Ika i koe poupou pe aku whai. Watawanga pe kei whai tongoni aki tau tōre eiki. I he ngaue'i koe nuk tau whai. Tau amanak lerei pe, whai pe amanak lerei ke ngaue'i koe ni whakahoko lerei. Ia ha, gola lerei. Malo Koi. A tēnei whamalo kia te koe te vita takitaki i he ngāwe lahi ko mō whakahoko whakataha pia mo ko miti ko ia ai kakai whakahoko atu ki a whataihelu ai sea ai whamalo i he ngahi ngāwe lahi ko toa pe. Whamalo foki ko uhi ko mō lava o mea mai pia mo ni ihi o e kau kanti te iti i he pongpongini ke whakahoko ai pōtala noa pia ko tui o kuyai ai toi vāo fiange pia mo toi ilo lahiange ki ho o mō ngahi palani maho mō ngahi whakatōtō o ka pau e whiri ki mō tōlu ke hou ki wharearea. Mea maho inga opito ia ke ilo he kakai o e Fonua, ngahi whakatōtō ngāu, ngahi mea ka pau e whiri ki mō tōlu, koe ha ngahi mea koe te mō whakahoko. Whamalo atu ka uhi ko mō o mai, ngahi teu ko ia o amanaki ke whai, whakaosi o ngahi ngāu e koe ni ki he toi
ki he weekend pe mo ki konga si o wike ka hao pe ako atu he nei tala mono ki a te mo tolo hono kotoa pe whakataha pe mo e kau kanti te iti i he toinga koe ni o wike o e foi aho e hiva pe a hoko ai furi. O whaat ka te mo tolo e David, O whatu, Setita, malo. Malo. Koe ngatanga ia e POLOKALAMA whakataha pe mo e kau kanti te iti ai komiti ai PAATI PTOA ai KAKAI nai whakahoko atu i he POLOKALAMANI pea koe tau taimi ni ko osem ni te hongo fulu maua pea mei he hiva i he pongpongi ni. Ka tau kolosi mai mua ki a ana whiwhita uri whototopou koe uhi ke whakahoko ki talanoa si i pe ki he anga koe oi wakai ki he ngahi whakatalanoa ni whakahoko ki he kau kanti te iti. Ana maro e tau mai pongpongi ni. Okay. Kita ke whanau mai? Oia. Malo tau mai pongpongi ni ana whewhe hake. Sai pe, malo pita Setita. Ko ia. Ana ko tau whanongo ki he whakatalanoa pe a moe kau kanti te iti koe ni i he na lava mai i he pongpongi ni ki he tau POLOKALAMA pe a koutou pe o ki ai a toi ilo lahi ange ki he nau ngau pe a moe nau ngai whakatoutou pe a pehe ki he nau ngai whakakaukau o ka pau e whiri ki nautolu ki nau hu ki he whare o ki ai e nau ngai whakatoutou ke nau whakakaukau maho inga au pito ia. Ka nā ko maho inga ia i he konga koe ni e nau siofia ngahi mi ako ulolo tonga hoko i ho tau atakai i Tonga. Tau te whito ni ke tawhaaki koe ni oi press conference ko lave'i pe te tau tok talanoa lahi ki ai i he POLOKALAMA ko ia a e fiafi. E ana ka ko maho inga ia i he kuwakai atu o kulava pe ke nau alert i he ngahi tōkunga koe o ki ai i he kei ho tau Fonua i Tonga i he taimi ni. Kai ke he ana te o atu kia te koe, ke o mai hao ki lawe ki ai pia tatoki osi i he pongpongi ni. Malo pita e Setita e. Raki pe e Setita o ku whawhiwhia pita ka te tautolu e haa mai e tau kau kanti teiti o nau mai o ngaue'i ake e le teo i he taimi ni ko hiki whai e nau ngahi whakatalanoa ke toi mahino ange ke kakai ai koe haa e nau whakakaukau a kinautolu. Koe kamata koe ho interview na aku whatoa nga iai oku iai e malawa ke tau hanga o tala koe hai ai whahinga whakakaukau ai tokotaha kotoa pe ke ngahi issue koko oku lolotonga hoko pe ia i he Fonua ka oku whi mau ke te whai hano redirect pe a me he whahinga a mea koko oku lolotonga hoko o awe ki he kakai. Koe whama opo kotoa e nau ngai whatalanoa koe i he pongpongi ni Setita e ku whatoka ngai ai mahu inga nge ka te kinautolu i kakai e Fonua. Mahu inga nge ka te kinautolu koe ngahi tawhaaki kotoa pe ma ai kakai o e Fonua. Pe oku mahu inga pito ki tau hanga whatoka ngai o nau hanga lewa serve ai purpose ko ai poate patoa ai kakai ko e tau foki ki he kakai e Fonua. Ko e tau ngaue'i ma ai kakai e Fonua. Ko e mea kotoa pe tau whai ma ai kakai o e Fonua. Pea i ngai ta whaake ke he e Setita me he ngaue'i, me he angahi tokoni me muli, me he ngahi whakatala noa whikau aki pa mo ngahi current issue ko whai hoko ko he taimi ni. Nau tala noa kotoa mai pe i he ngahi mea kotoa pe o whekau aki pa mo kakai e Fonua. Whai ho nau whakatau ataina me ngahi tawha aki kehe. Tala noa mai toko tahe private sector. Tala noa mai ai whahinga he ngahi business ngai mea pehe e malawa ke ni hanga o hake ki e Fonua. Ai ko tau Setita ngai tawha aki ko ia. Oku malawa leo ke tau hanga whakatoka ngai. Oku iai e nau sio ke ngai mea ko hoko i he aho ni mai mea ko lotonga hoko i he pule'anga lotonga pe aku nau fie mau ke nau hanga whakatonu e ngahi mea ko ia ke oa na ate alu kehe hangahi mea i he loto i pule'anga ka aku whakafou ko toa pe ke kakai e Fonua he ko e nau tuku hau. Pe ke te Setita e pompongini o ko wonga e o ko whiwhia lahi au pito neongo o koe ke nau kakato ka koe nau haa mai o ko whakawhiewhia ka te tautolu
mea mai ki ai o pe mo Tonga kotoa pe koe kamata ni ke asma e tau kau whawhufong e tau kau kantiteiti ke nā mai o tala noa ke ngahi mea koe o nau whakaukau ke nā wō moi ke whareka koe mea te po e Setita koe tau sio atu malawa le vai ke tau hanga whakatokanga e teamwork o nā wō mai mo ia o nā wō mai as a team o kai ke nā wō mai pe koe kau individual pe koe kau independent kau nā wha koe timi o nau fatu ke nā wō moia ke whale o whakalele ha pule'anga e tā mo whiunga pa mai kakai Fonua. Pea ko whamalo lahi ai Setita ke kau kantitete koe nā nau mea mai he pongpongi ni ke tau POLOKALAMA malo pito. Malo au pito e ana pea ko lave'i pe foki ana e te whahoko e tau POLOKALAMA ai fiafi ai a te tau talanoa ai ki ngahi current issues ko ia o kulolotonga hoko i o tau whona and of course baby virus na angalo ai fiafi ia ko ia o ko mato e whakafi atu ki mautolu ki he tau POLOKALAMA ko ia pea mo RTTI i he fiafi ia o e ahoni ai ai kamata pe e tau ngai hiwa whakamama whana i he hafe ko ia ai nima ano sila pea tau toki lelei wa pea me iai. Ko e tau news and current affairs ia ai fiafi pea mo e timi analyse ko ia ai RTTI. Malo apito ho mo mea mai i e pongpongi ni whatawang ke mo mao ha aho fia i e ahoni pea oua na mo mischief i e ahoni ka mo mao ha aho lelei i he ahoni pea pe he foki ke tau toi kau whakataha ai fiafi. Sai visone na erika como capa puna hea taulua Tala noa hea mata ki whanonga koe vai o lau maula ofa Selke asa maretani kua kimu'a ki ia katoa Tanga ne kamaiki kua tonu e misi Toke lau i pare te tue mo mahiki Isa e visone na erika kua kapa puna hea taulua Tala noa hea mata ki whanonga koe vai o lai maula ofa Selke asa maretani kua kimu'a ki ia katoa Tanga ne kamaiki kua tonu e misi Toke lau i pare te tue mo mahiki Kua moe hala sunia koe na sei ki tari matua Ki poe sola one ke pea tari koe re pa utua hatou kai Kafusi mo hala ki pare mama pea tonu re mai ka mei mani Longo ai makanga e kua pau e pani Alo paki kuola tuku lau mea ai tau tai Kua moe hala sunia koe na sei ki tari matua Ki poe sola one ke pea tari koe re pa utua hatou kai Kafusi mo hala ki pare mama pea tonu re mai ka mei ngani Longo ai makanga e kua pau e parani Alo paki kuola tuku lau mea ai tau tai E tonga e ki molo tokoloma kua ke mou matea mai e tupua Ko Hawaii kape ke hea nofo ngana e kape mei lalo ki o lunga I seisa e kuangi taulua o palala he sopua taupa Tongi tu e manatu si takanga tau tupu Kalo kia makuoma hai ni te o tari matua E tonga e ki molo tokoloma kua ke mou matea mai e tupua Ko Hawaii kape ke hea nofo ngana e kape mei lalo ki o lunga I seisa e kuangi taulua o palala he sopua taupa Tongi tu e manatu si takanga tau tupu Kalo kia makuoma hai ni te o tari matua Kua malo pau e kumi mafua kua tutai ke tu mounga
Whapa'i loa he puke whanua holo ka meinga fisi mua. Tau pau pea teke ki olunga he koe uhinga maa ki taua. Kore taki e lotoni koe sopu ni te umate ai. Iyo he kokuroto ke mate ki he kumoto. Iyo he kokuroto ke mate ki he kumoto. Kumalo kau e kumima fua tutai te tu umaunga. Kapa'i no he puke whanua holo ka meinga fisi mua. Tau pau pea teke ki olunga he koe uhinga maa ki taua. Kore taki e lotoni koe sopu ni te umate ai. Iyo he kokuroto ke mate ki he kumoto. Iyo he kokuroto ke mate ki he kumoto.